Samoa lau tapua inga Peona talonu atuna mafatai lo la lo faiba O se faiba tapua ia le mea moni e manuia Tawina ia e mana toa lo atunu pele male tapua inga So
Sulu Amo Radio Samoa. Jammer kula wanti ule wa lus fulu male tolo minuto wote ane ia se fulu male lua ile de ya woni ule so lua so se fulu male valu le rima sina o manti lua fe lua lima malo so fu maruia male langi mai lo topa ia malo to malu ono pa ia le tua fa le malu so se fanta feita langa la volo tala inai lo na firgalo malo le talo malo le on sai na yo tanto tamam tina man tu alo fa bela ona tu i mai le panga tona mo te malawa ya mi se fu ina fanga lo to si lo to so fu malo lo ina o mai o to o tanta fa ya so fi ngalo te usta ia fu tu nga li to mai tai fu mai ya mi se ya nai to si mai nai o tu lo fo e kango o kengia ya ai malo yo ole langa ringi ya e o fa kasi ar me nga ka ole ola fia ia male ola fa no noa o mai la o ele ya wonli o e fia ia po na tu titia a tolo fia ia le ele tanto malo la tanto tolo no anti stimule to ma o le tangata a eva ai o le tangata le ma tua fia lava io e fia ile o lanto fali ia ai se io to le na time io na fa le tele le o fa mtalanga e winga fo le tanto malo o malo antu le tanga ia titia pe o le to ba tanga mai le tau na leila si le me fo stimule ma wantu le tanto ma time ole por kalame la o me fonga mua si le tu la e fai le fiafiana nei e la ngantile fa tala fa tu pa nga ma san le tanto wala le mai o ta utama tina ma tua o ha mai o ko yo tono ni sila ma tu ma mau tan si o le dai io wa kon wa so ma lu dai au se to singo le woli ai se vidi aku ai si aku wale ko vidi kwa se si le kwa si aku sui lo ma le ko lo fali sui le ko lo fali koso marpa e wale fo la kurkuria kwa kama ye wanga wa morko kon me shaka ko yo wa pensione o fiu fa kanila ko ingo mau wanga lela o ke lo nga mau wa foi lele nga singa o le mo ka kala ya a kongula wa le me tupu e fa ya ko foi lele fello tu moe e fa ili ya yo le amra ya nga ko fa no la ia le ai ki wa ya na moi mitinga va solo na ma fo ai mau mai fa fo male mali ngo rita e vala ma mau ia le suafa le suafa le lo maku ona ainga e mali ngo rita ya ke ia wa memu mai ya le pokola o le pokolo maku e li fa ngua ke minga e kangolo ia wa mantua fu tanto telefoni fi ave il 20 minutes we mal mori ia nga pu e falle ia le olanga ola ai mo me rita ia kusana la ngala me de va via o fuili ola wala mai lunga sang ia ko e ka ku lo ye lo maku malanga me nga sa foi de po ia nga ke ia le u fa me wa ma ia mai pepe lo ai le balo silo no lo fi tan tunga wala sa ilinga manuia le nganta mo ai ngai nei New Zealand antu do mabao mi silo tu ai to malele no tanto fa silo banga i sambo ma lo le fa ma losi ma lo fo ile on sa tute ma fa lo filiba pe nga panti ai lo to pa ia ma lo to ma lo fa tano vanti ya fe pule ia Elizabeth Farrell ele ngati le on to mai ya fa tai a mossa mala ai ngai me le pone Australia fa fo wina Danielo mala ai ngai papo toi na lo le soi fu manuia male langie ma ya ole tulanga e pe ole yele tele o nei mau me so le tula i mai tono New Zealand no matamanta na file fiafi is a tasi o fa la e le tana fo ile le tan to te moi manu ai sang mala ya tia
o se whaalawalawe ma tau tia lena tula i mai i Penrose, pe tu sa leo lein tula e lua i lea waulia nafi. Antono le teimina o lo whianga i lea tu mga luenga tutu ma whaiva lo filima. O lai a wai atu foi i a whanau i a onga i lea son nafi. Ai, o se whaalawalawe ma tau tia, e pei ona ma waile soifua. Antono e leo stein mo mua leo tula i mai nei to i ngā whaalawalawe. Ai, ona o le mafu anga nā leina malanga mai le nei ali i mai i lo lanto o turu u e whai ngā luenga pe ngā lue fu tono New Zealand. Ina ia mawhai ona whaaputu le seleni. E sausi taimi, sausi aso. Ona au mai ei leo si ona a inga mai le anto Filipaina. E lanto te au mau mga lulu e to tonu o le nei antunu o New Zealand. Peita iane, i le anso na nafi. Na whaapupu uina i se tasio aveta avale. Alu le mawhau whau. So ona alu male anto. Ai alu le tu se seo le awala i nai Penrose. Na whaapupu uinai le moe mitinga asia tama. E yei se antana tu ane i lunga i lea fiafia nafi telefon. O loo pu e mai whaantasi o lenta maama se tasi o nai o nalu. Wa mai le whaamatalanga. E tolu ia le whanau asia tama Filipino. Ia, o lona to lua malana whanau o loo tāpua i mai. Tu i mai le muri panga i lo lanto uturu. A o lenga lua i mai le puna wa i sia tama. Ina ia lava le selen e whai ei pepa. E malanga mai ai. I e siona a inga lanto te mafuta. O na unofo le mo mafo whau. I lo tātou tudu i Samoa. E le tulanga fo e pei o na malanga mai ai. Tu ua a inga, tu ua whanau. Tu ua mea uma i Samoa. E malanga mai nei an tudu ua mamau. A wale sa ili ngā manuia. Ia ele toi pomala e le tupu mai o pe fea. I nisio i lantou ngā lulue. Ngā luenga whawai taimi. Ia o nisio o mafuanga. E haa fia i lama le tūlanga leo le ava malosi. Ai tali tutu sa fo i lama le whaalawe bantu iale ni tūlai mai lea son nafi. Ia mai le na to tasi tangata nā whainai. Tasi le tangata maling. Tasi le tangata. O la sa tau fia le ICU. I lea fiafi lea po lea holia nafi. Moli maua se tasi o li i sa iai le lantou o le lantou pisi nisi po le lantou company o luma tonu ale tupu ele whaalawe lea. Ua le maunga ngana. Ua whaante ia la ngona. Ma o teimi tupu i whaalawe mtau tia whapene. Ea e honge upu i tangata. Ua e le lopo le ale mea o le awhai. Ea aha o mai teimi whapene. O le ale tātou ngā yo i ngai whai. O le ale si mea tātou te apantu iai. Ea. E pe iau lo whaentu le amatanga o se folsanga le ia. O tātou te mo moi manu. Ai sang mala ya tiai. Ia po ofea lava ma fea tātou te anga iai. A whai. O na ua lava lau sauni. Ua lava lau tāpena. I le tū wha le nganga lau tu whai atu. Tātia le tū wha le tino. E wha le bena ia whai ana tangatai. E wha pena fo i le tūlanga tau i le nganga. Ai o le visil telena. O lava lau sauni. Ua lava lau tāpena. Po le ale pe fea tūla i mai. Ya na wala wala tāpena ngai le tū wha le nganga. Pe o le mea e o le tātou te mākere kele. I le tū wha le tino. Ai ngalo ai le tū wha le nganga. Te leo whai atu a mi ni me tupu ia i tātou stimula te mai. Ai awa apea i tūla i mai. O le ale tātou tāpenanga le wea. I te ua matele tātou. I le alua kui sisi fō. Mati mai i sasa e. Le lea kui o i māku. Sawa i konga. E oi. Ai ngalo ai la tupu me o pe fea whapene. Ia o le ala le mea tātou e wha. O rongo inga ka koe whaiar kala mau o a fuile. Lenga whaia kui runga i o. Se mwhaiang koe ku mai asi ngā mungu. So o la koe longo le mako ai. O la koe ka o le vaenga la le e whaisia asa le mere o ke. O le ke stand by i runga i. Ia la kala lenga whai. Ke pole. Po pole fua. Wakulau solo afu. Ioi. Ia. E koe kia kumane e condition. Ia la ia lula lo. Feo la la lo ia. Mo se mele o perfect. Ioi. Ia nga. Mga ua fuot sua fo mosi. Ia. E ele o ka mga makarango.
Au fa kule. La men ko puya mo se li ona. Toi taimi mo mo. Au fa kule. Ngao mo se yo ngo for for lang. Ma yoi. Ngao. Fa o fer me nga ka o me nga. Ma wa ngalo ya. Au fa Masaro ke mi kongwanga nga pe de pawa ne kalimena of shit. Even maar meer gaan ze kolosie maar meer ka ora fa un popo i me fa peneng. Ja. I want to te pole van. E pe no fe tu lisias. Me war kamale ole hala mo le tai o si ilvi inga ma fa aftai. O le te mi te tau mafa ma e tau sa mi ai a lua ko e maranga. Ai te le to fa ia ko i mala uroko mo. Yo le ala le mi ke ko popole. Fai o nei mamalo lo tomaro wanganga yau mefa. E loto a lofa tu yo uso antangata. E pei o e lava yante oi. O la le meke koi popole. Why is you worried? E kakau ngā awangi o kako koe worry. Kala ni tiro ma why worry? Why worry? Isi ivanga ngā o ngā yingi mea o whawhaku ululo ma fofa. Nga eka pole vale ai la ia le. Ia, tutupu mai ni pefea. Wala vantau solo tanto lo sa. Ia pala tanto whainga ambalanga. Awoni u tanto te tei. I whaalawalawe mātu yama, whaalawalawe whaafose. E pei ona tu la i mai. E luas fulma le luan tau sanga o le ula le na luan tu tavan. Ai alu le tu se la wala i nai Penrose le na mafuai. Le whaalawalawe. E pei ona tu la i mai ma ua waile soifua. O sia tama, o lena ngai me tono ni entro. E sa ili manuia. Sa ili malo. Sa ili le lumana. O siana whana. Ia masiona tolo. Tano whai. Ni ole antangi mai ala ia. Siona tolua manai ona. Tale me tonua le enta ula lave fofo. Ngai eli whamisa. Ia. En tanti antu yo tafa po o fea ma fea nai tanga iai le riva ngo la u ia tautua na ma oi o oi anga ke kausisi i le mo le ala e mana to fo e iai tangata o nai on tu lungo la wana e rua me ale fa ali email fa le pe fa ali me ole po fea la ia o nai watu o nai makua o nga ai o le au ke a me Lusful liva mleu tau na tale o leitu lai tasi tau tua ala radio sa mo polo kalambe la woli mafunga mua si ulia leitu lai fa ile fia na nei malo sui fu maruia malelangi e maba
Whiwhinga o le whianga o le awaa, le pa ia le ainga santuala, le pa ia le ainga whaalangilangi. E wape fo ia le to lua tu la whale, ia te vanga mawai whale. Ia wapea upu e teu ia te oe sa le mulianga ma lo le soifua ma le langi e mama. Le ni vaenga o le au, ia o leua tātou toi ma futai foi. Ia ma le sunga le taitai o le tātou tau vanga pese. Whaale nganga ai te lei lopo le te bulbuli nāru le tangata le lotu. Ia ai uilea, e le leifo i le anga i mene i o pespesenga whaale nganga. Ia tau whaala talanta antuai lo na nganga i le whina ngalo le li. Ia whiwhila nganga le ia wauliwa talavantu la vutalenga tulei matia junior vailoa. Ia o stasio tamali e le tau whailo lana tau tua i le taleni fo o la musika i le ngantu i tono New Zealand. Ai whapea fo i antuno ue mamau. Ia maa lo le soifua. Fio mai tala mai o au ma lole langi mama. So I fo mo ye no ko fa fo I se o mango ia fa pe fo ia va fo I so fa fo mo o la wi lo ai le la langi a ko ia il fa so ngo au mo la fula sai la fio kama mai nga mala ko kama ke ngange le so nga pule mo ko mo I ku au mala ka wa inga kai mo le va fonki sa ole masale au mua me la ngiungo sai lua ko ole fale ula me la au ngā mokasi wa ku yo le moku ia makamo le mongo kele ia fa pe fo I le fa kalofa I au onga kofi fa winga le kuanga so se fa ka fai kaulanga o lo kala fa uko ia o fa kunga pa ulia I so se ai ku a wale ka o swinga le puvai le ola ia pa ia fo I fa le malo ia kua singa se ia pa ia fanga wiki ia fia fa kalofa le ngai kula fo yo le auli so I fo manguia fonga mua Tanto te fisila fa I lava I le alofa malanga le leo le tua ma lo le sopo ia ma lo fo I le le fa malo si tau vai e kau e kula I kiki le hei ma fo inga o alu o le meo kau fefe ia ngai o sau o le iki ki o wal foi lao ki asi le I sio ka mafo I o I long fongo mali ia ai o ke di mai e pe o ma o ki ia le aka le ma o le sinki ia o le ke sa o le ala o ka vidi mai vo le po le mea o soifua ia o le ala nga le o le ke sa o le ia o ka fefo le fa pe o le o le malanga si uso fo e fa pe wa emisia le le avango e fa I sau murima o ko inga ye sa o kala al kawaso yo o le vale o ki ka ana sa papa ia ku ye a or ko fa ya ki kian esele sa fa lo ngor kan ka ro fa o kamari fo I se fo I o se wo le lei o nga fōringa kausafia e whangaronga ka fo o la fo I e finga ro le fo I se kaimi o longo winga le we fo inga longa koyaso o me ala fa fenga I kau kere ka ro a ke la longa fo I o kanga ko malulu nga ke kau fefe vale fo I po me o soifua po me o ko lang fa pe o longo winga o le se ka penga o le so ki pe o mai lo la ia wai kere e ke wa kala go por kala me ke kia ai mo mau ke kia ia ka esa o fa li e disco inga ngai la ko suanga mai disco nga ku me disco inga mai kasi dua ko ke kangua o moko merga na ori yo le wo manga o ba ko pesi ia nga pe foi da ia o le fa ka wo sko inga o fai ia o malo ale fi nga o le pula u ho ia ia fa mai ro mare I mare si da makai ka lang so ngai mi mai mau o lo ku pe nga o ka sa pe ia fa mai ro mare pula u ia mai ka fo yo e ser ka pe ser ka fiki ele mo yo ka lo pe ka lo fiki ia Ua le vanga I kango avanga ngai ko inga ia ua fo le moa e la kala kai le kua I va venga nga ka ko
le ma no le sua ma no le sua le rivainga la woli o tilo e lo to po ma le fa funga anga fo I ma le mai tau mai le pa I ma le malo le tanto tonu ya ona usunga po la talinga le e a foi e a ve le fa lo no foi le te ingo le tanto fa mo si ko fa e mo kasi mai ya le tanto po le kala me na wo wa ia a whaafkai se mangu, ia whaafkai fo I le ti mana ma le langolango inga o le ia I le fionga fo I le alori. O le marosi le alori se mangu? ia Ia, le o ia isi kulanga fo I le la wo wha maungi anga fuala au. Ia whapenga fo ia anga ma. O, o ia isi suinga I lau mai ka? Ia, o ia le la, ua e... Ia, ska ho fo ia, o lo maua la valonga soifua le reima ia o le kangaka fo I o la lau fofonga fia so se kaimi o le kangaka fo I kani malo o se kangaka wha maongi alofa kuranga o mawhapenga ia fia whakau fo I sousa ia o le alawa maua le sosoangi le aloari ia pe o ngā whaafkai ai fo I le langolango malosi le wha moe moe le ainga musika ia o mafuai le ngei whaasara launga ia o le o fast food ma le lua le au kau vase o mang. Do tele short. Fai lava si ke leo le ngomela o maua ia sa whapea fo I a ngei le lau se ngomela lea. Ia pe ka ia ua mai lava le langolango o le kako wa kongo. O le mea fo I le kau kei loai o lo kele lava ia le kālengi o lo ngofo mai se o kako wa kongo. Ia e fia fo I le nganga o ngā ua I loa I le ka ua fo I ma le hao ngā o le sosoangi e pe o ngā mafua I le ngei wha moe moe. Ia o le pola ngā ngei o le a whai ai le rehearsal ia po le whakaika inga mua ia o le au pepese uma ma le porkalame I o le a amakari ai le aso lua kasi lua kolu o I o le a su e koi kangaka e o le quarter final I le aso lua valu ia semi final e lo le lua iwa ia e final le kolu se fulu le vai aso fau ia e le o se ua o ngā o le ongo aso le ngei wha moe moe e renga kai rea ua vala au dia ai ia nisi o wheku pupula o le kako o kongo o le musika ia kai pei o Sarah Tain au waa ia kai pei o Annie Grace ia kai pei o Misiru Kisua ia o Tenari Tautua o Saia o Tara o nisi o maro pepese o le ale mwhainga o ka ua mai lava I le kakala inga o le awha soa o mai la kongei ia e pei fo I o le uso I a langialo o I la ko uma ia o le a iai lava I po uma o whawhiwhi e le ngakala inga e mori mawinga le au kauwa ai o le a maua fo I ma whawhiwhianga ia ma e wheiloa ia fo I whekupu pula wa e sea fo I on wheiloa iai ai pei o le hawangoa lea o le a wheiloa iai aso lua kasi lua kolu ia ma le lua valu lua iwa kol sfulu ia o le afo le ongo I le fiafi ia le wha moe moe ia e ngā se fulu ka la le ulu mo le kanka makua ia e lima ka la ia alo fo I mwha ngau ia e makoi wha sa inga lava le wha sua a vaa se o mangu ia o pui inga fo ia inga ngei wha pisa o fo ia pe wha lave inga fo ngā lua ngā wha msingo ia wha pe ngā fo I whanga wiki a wakur whanga wiki ia e kaukua ngā mamakua foi ia e le whakanga inga whikamo ea I kongo mwha pisa o I le kaimio kako kauwanga ia e whape foi e mauar kako whamara skingo foi le whakaunga I mea ai mai whafo ma kau mawha e le mawhai o ngā ave I kokongo e mawhai lava ngā kari le sua I whafo ia o ngā awhio ai lea foi e mori mauinga kako kauwanga I kongo ia e pe o ngai kulanga ngā seo mango e koe whamakali aku ia morisi le fia fo I o kako wa kongo. Lele. O le ale matua o le tamaititi e ngata mai e imantou ni o le whanau. Ia wai o kei loa o ia ua pura lango ko fo ia le soifua ua awa le ua kou pensionga ia amu ia fo o kou o le ua iaile ia ua mau fo I whamangu ianga I ngeia kongo ia wai o le o ka ika ia le ropo le skol se ful kau sanga whakoa o iai ia amu ia fo oi o ngai alo la iki e po fulu koruanga I lalo ia o le la vei la ko le lima ka la ia e whai lava fo I
I le whawhia roa i makulanga whapenga ia e se fulkala ia kako kakamakua ia whamano. O lele. O lono winga la, o ila sa ta whaitai fo lele o tanto, o le tanto wa somo mua le pe amai, alfa tita ingal poa nani. O ngei leo le o le whainga o leo whai ai, whai a kako mumela, a whape ke se ia le kasi o longa winga o le akala inga i le pōle sfalaile. O i lako umalawa le a se ia ngumela kasi o kou leo le a whawhiawhia ia makau vai le pō mua mua o i lako se inga le lua o le pōle skonga ai ia mare kolu o lako langa o le pōle sa o le kulanga o whaile me inga nge i ke i fo i whapea ange sesi ia pe i eise au wala fo i le ngapiki mai ai e kau wā whakasi ai mai me whapenga ai o le sa i ringa lava le amia kongu ia se i lava e kangaka ia le aso e kaunga whawhiawhia ai. O whea fo i le no whanga le whaia u mai lava le tantou taua? O le ngume la kolu se furu kolu Andrew Baxter Drive i Mangele. So e awhaku ngā e whape ki anga i anga i o i le whangua kangu fo i le malai vale i Mangele. So e ki anga vale i mōri inga i ngā e anga vale o le anga vale longa lua la e ke maua le i aile au ala ngā o Andrew Baxter Drive i Mangere. O le hall lea o se hall al community po se kalesia? O le hall le e kalesia assembly. Whaunga inga ia ua ofo mai fo ia le lako kau au inga ia whaakingo i le whaamoe moe. Ia o le si foi kulanga nga vai o le maokua fo i le ia mo le saunga le mui i ka vale ma kulanga whaapea. Ia, tonu ia ua manitua fo i le tuna ia li le whaasingo a wala kako. E ke fiu e whea ko kolu pui he o le pui ha. Ale fa makalanga wa foringo le falele yai ia loko winga umal le yara ka vanga ile a po le ansa ngia ku ele i o kwale fa ko fo ia wa pela e ngi uru wa ka ko ngai sa mo lua pi o ngai ka u ma fala ngai ai so mo le ia ai pe yo nga o lo wanga ia ku i o le fongo kangu i Mangele ia a o lo wanga vale ia nganga e kaua i le anga vale ngai e wharkari malo i ngā misi lo le anga vale mua le anga vale longa lua e kere misi le hole i lo i kukamka. Tolu a Andrew Baxter Drive i le anga i antu le ili whanau tanu i dai i Mangele e kaula kalaka ko le askurimi fo le o le strawberry ngā kongo o ka koure o masangi ngā le askurimi ngā ia o ka ia ki ngala vanga e mai o ki o fo ia o lo ko ya so yo nga ke ngase ki o a so a pa vor ka ka le o visiri mai e fa mo po nga fe ko le na fa nga ko i fo i kaingo o si uso ya pola ya Wayne wai o le foi la maka ko ngira nga fango ia le foko aso longo winga wa ko ngangi wa ngangi fo ka inga ia wa longo winga le foi la fa nga ka wanga le fa pe o ki ala kur ka wanga pe se ro ia nga maka mai le lai foi le e se me la e ia ko inga ia wa ka masangi fo ka ka nga maru fo inga ia fi de mo pe le rupe ai bim aki foi lele pe o nga e ka fe o nga wa le menga le ka ki va ia ko o le fu maka nga sau de city ia o ka fa pe ai anga fa ku pe ngi me fa nga i lo kaingo ai wa le nga mo sa ka fa le mo ia wa le menga e le anga fu ngi me o le wu le o ia lele ia Antonio le dawa manino le fa fonga mai ale pa ia ma mano le tanto tro ia o le wa fa se fulu ma le lua tanto wa au vi pise ia bo i lanto fo o le fa ia le tanto to van ia le fia filana ni e fa ia le vala o le hol le tanto fa ti inga pe ia o nga ngai la le fa ka inga ia ko fa ma ko fo i sui ka va o malava ia e manga o mielo kako au waifa kas inga ia o ngor kako se inga pepa ia e loa ai al po rea e kau wahai.
le malo fa ta ia ni te wi si vanga ta with te fia sa no ia le te lo ina le tan to filo inga to nai le ia ia ele ai ia nga le fa kai fo I marukele le akungu I le lango fo I ngai fa moe wa anga le se ngolo ko lango mo lo ku mai fo ka au ia ele mafai on fa ka inga ngai fa moe fa kai fa ko fo I le loli I le so ngi fo ia male anga le lei o mafuai el ngai fa la wiloa ia sang fa mangu pele ko ia fa pe fo le radio Samoa ia ai Pauleo sa mako upu mai I le mako ku ia mangu kelenga fo yo foi vor ngai aso ia ngo le waru e fai sau lunch ia o kero fo kele mo o ngo le fo wa kwanga luenga ia mangu ka e fai se ka lunch yo na en sila fia le ia le sau fa ingo meni o matai o tulanga vo I fa pene e te lo le ia le to inga matai e ia le matai ma le fo matai e ia matai mo meu sanguisi ma cereal sa fa ia ala ko ngofo e foi matai sa pepe e ma manu pa lang si tu lo fa funga ai o lo que vai aqui aqui oi pe uma la uma take away ia o le ala me ke ma o le cereal po la vo va pe polo ora me le karango me le oria wale ila fia ma seme o le singa ma kai nga foi kokore e skala usa la vo va pe ora me le karango me le ori kai e umangi fo ia va pe o so ke fa ka usi fa ir ma ko ngofo e ke fio e kuko ele ma wal me le makarango ai pau kau lo loko le kiki lang ko fa kau malama me o ko fa ya so ano se tumu e wia o lai u sika I fo le fakuanga fo ma o lai ngai po la jam o le venga le ka ke valvala o le uska e le ya se sibe mua uska ya mami lua uska I fo mai kolu o le mafanga la fa wi molongo so fo ma lo ingar kimi o e uska ila ya mami sometime ia bueno que vai aqui hoje alo que vai ku pia ka mangu ngumi lo nai o lo winga I papa I se a uri e fio mai e le pe o kia o le akopa u lava o le auli o le selu I kuol kaval o ke ufu wa makan ko pio kam o periki e fio I akopa u kuol kaval ai pi se mo ngare si mela Kusa le wa faina me fui dit o me dia ngo kia ro fa ma ko ai ia wa fa nga ruenga po me ka wala ngi se ka po inga ai le lo le nga ke mo oi ia wa ka kiri ro ka e ko ka nge fuala ka teno I po fere ke sa ngo mai ka kiri ia wa ka ku ma wi wai em fengo ka mo kai ko ngor ka avan pe ave vela hoiri wa maluru mo ko ngor ka yo la voi ola voi la tree house pe a mo mi se me ke ko fa di hai wa kai e o fa sala va e dice fa sala o sul vai e sa via vai e dia unha mo ko corso e dice cupi a mai lo account o mo o se fa ro man kesa ia mo ringi kai mi la mala vor fili marki a polo vo io como que o za wa makan ka ula makia o io voring ya tunai mangu ya kele ya la sanga ko ko ringi yaso ka mamao o e fili ai o so nga fa mau po au foi fili nga ko ke lunch ringi ya o ka ko filo ai pe alo fa ko forma pe ya we asida lori ia so I foi Samoa so I foi le to fa ia tunai matia junior vailua ianga o le me sidianga wa sidianga ia o ka ko kai pese e ke le nga se re fa ngai mai ia mana tua pe o ia ta total sanga le aso I ke o le ulia ko ia ka ko rehearsal po anani ia mi se fa moi son ia fo tau foi tatalo mai o le fo la ka kalo au ia ka fa ki a kwai o ngase ia whea ngai nge makungai. E le pipisi. Ioi, e kinki ngā. Radio Samoa Tasili mai batolu Amo Radio Samoa Tasili mai batolu Amo
Your daughter's wedding or their dream holiday shouldn't be a financial burden. I'm Api at Finance Direct Limited, and I help homeowners like you turn plans into reality. Whether it's a celebration or a well-deserved break, I offer tailored financial solutions to make it happen. Call me today on Oluolu or Valufafa Lima Tolu Tolu, and let's create unforgettable memories together. Api, Finance Direct Limited, where your dreams meet my support. Hey, aua na ia vea oe pei o isi tangata e manatu mā ili wha iti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua i le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se e pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa na yo walo, e whaile siaki le fō mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le totongia, e ma whai foia na whaile tui o le baisilin, e ki lia atoa ai. Saula ia Samoa, i le nei vai tau o le tau mawhanawhana, ia tausia le leina yo tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tonga fitinga. Mo nisi whamatalanga, sa iliana i lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi i lunga le upenga ta whailangi, stopsorethroats.nz. Le Tai Pinga, lua o tolu Lincoln Road, Henderson, e nao le tasi le vai aso, le a mawai nisi o Oloa, i se tau mawa lalo. Ani iwa sede i le kilo. Silver Beat, fast fulu iwa sede i le fusi. Mango vai Peru, e iwa sfulu iwa sede, ma le tele o isi Oloa. Aso sfulu fitu amati, anga i le aso lua sfulu tolu amati. Le Tai Pinga i Henderson. O le aho nanga le sebe mawai o loa nanga tae peo TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga Sleepwell, City no 4, pusa aisa ma o loa o ngā i leo mukuka. Maua foi o lotu aisa, vai tau mawha maisi. Tutongi i nei New Zealand e piki alo a ingai Samoa. Whapsotai mai le Facebook po le Instagram a le Sapa Pia Samoa, pe emaili mai i le buy@sab.ws. Sab, lau fale o loa numeratasi i Samoa. Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Malo atu le on sai fofonga mo ia. Pa pelo fo tapo inga le tunu ni ne o ri tala mo lau tapo inga. Tala to mo. Tu ia le pa mio initia ia nga yo inga fasta nga tau ia initia ni sile nei. Pato ai lo ia Aprila ia ni swinga i so swan ia Amerika ile basta ile tulang ia Pasifika. Matalonga e mana atu se paka fusu ia Alexander Usyk ile champini na ilore fa avanoina o le ngona le na o le na faia onga fa fongba il follow Delino nei telefone. Sa maua le pare mio New Zealand Christopher Luxon is tenta o tere fa sanga e mistasio ta i mamafa di kelope o Narendra Modi o intia. Mo le asto ato fono tanga e piona tau fai tau tino ani ngā rua va vala lato tino e lua o Luxon o lo iai initia mo tala noanga Modi i le tūlanga o le saulo tonga whātou inga i le vāo tino e lua. Ai tasi se senga tā o tere sa e tino e lua sa whaale oina. Ia Modi tai e whaai loa i ngā ioinga te e whaasanga i tangata ini tia i ni vaenga whaasori tūla pono ini i sila nei. Ma ia tusi ele lima i ngā ioinga re kulupo tangata 6 o lo whaasaina i tono in tia. E ulava, sa whaaria le ri pare mio ini tia i le ato o toa ron te tununga o le a whaia le malo ni sila isi ngā ioinga iai ai sa longo laksanda i lau tustala e na te lesa i lia whaatapito i le kulupo tangata Khalistan. O Khalistan o se kulupo tangata 6 se whaatui ese o lo tilo. E whaavaina se la tula watunu umo tangata 6. Ai ile anga i atu le whai ungor pono tangata ta i tolua. Ta whailo e Modi a Luxon. O tustu singa i le mata upu ala tau whai whaasoa i atu ngurunga. E winga i tangata te e ia ini tia inis i o tangata whaasoa tula pono o ia i New Zealand. Ma ua ia non te turunga. Rai a whaawawa na lātou mo se lango le malo ni usila le whai o ngā i o ngā whaastanga i nei tangata whaasori tula pono. Muri ane tala noa i leo whai li potim whaari e Luxon, i le eise mea ta wai wa soli le kulupo le Khalistan, ia le tula pono i New Zealand. Wa mai ane o whono tanga le minister vai wha po New Zealand wa wasa mana e Winston Peters, ma le ta iulo of Sosani whaavao ma loa Amerika, le USAID, ia Peter Marogo, ma le whaupau tuor pui ngā o Mike Waltz. Ma ia whaari ai, ua ia i lo nei, le tele atu se whaarango na stili o na lelei, i le tūlanga of Sosani a Amerika.
Ma le tu ina tu ia le ngono ni sila e tulanga so so ni ile nei tulangi de pas speaker. Pa die Peters, ora fa to ai lo ya Aprila pe a fa ia fa unga muni muni ile fa wa wa so so ni America ile nei tulangi. Ai mo de fono tanga mo Walt, ta fa dia Peters. O se lato fono tanga umi, mala na usunga fono. O ia ta ua o se fono tanga mata ina tele. I se unga sao ese mo yai, ma se nganga fa fi ina. Habitat. O fa matalanga o nei tala nanga ya ona lipo tia le malo ni sila, pe ole kapeneta pe ato i tali mai. Ai mo Ukraine, ta fa dia Peters, ele tala noina ona sa tau la, i tala noina i ale mata upu de pastika. O le aso atai au, ia le fono tanga au tua Peters, ma le whailau tisiao au le stetio a Amerika, Marco Rubio. E tō whitu e tanga tātu tū lai whāmastonga whaitu malo i Waitakere au kila ni sifo i mōri anga whaolima. O se vaenga o se usuenga leo leo, i le te sa whai e le teimur whaalinga le Pride, i le masina o tonai. O le kulupu e ere so tanga ma le loko o le Destiny Church, tātu tū lai whāmastonga i so tanga ma le whaoila bea, i le whaamoe moe sa whai a mōta maiti le whale tusi le tiara tū, i le asu sumale limo February. E se mare tōs futanga tai au fia minta maiti, ta whaalongo longo i le whaitau ngā tusi, ta whai e whale ta pun punia ma pui pui la tōru tonu se potu, a o so whai e le au te i le whale tusi. O te ngātolo o Moria sa tūtai to ta siluma, o whaamasino Fenella Thompson, o te ngata piro i talavou, te fulu iwa tau sanga. E te samale luas fulu, o le aulanga lango sa whaafitiara unu whale whare whaamasino i lalo le whaatununga mai le whaamasnonga. O le tamatai lo ia Bridget Lola, ta talo sanga mo le tau fia mo se taimi ia ingo i lato umane i lalo mafuanga, o no lefta ia ia, o whaamatau i lo lato saunga le mu, a peitai. Ta te ena le whaamasino le tau fia o le whailo ingo le whaono o tua ia, i le whaalia, o i lo umala me tangata i le mata upu i li potum pasalaunga, o le melea, ta lato i lo ina lava, e i lo i lato i le awa ia i le te, a peitai. Le eisi o whailo ina le ngol te minei, o no lo whatali le tau sanga le lo i te, e apili le whai ungar whaamasino. E tō tasir tangata o tau fia mo te minei le whai lori ngoa, e whaavae le lunga o lona lai titi. O le ulua aonga le aonga i kala e steti o mana na o ese marikone kalate a company, a Compass Group, le ese palaya mea ai mo tamai kia aonga, te luai ni mai yaso whaafi kauling, ma le le fia fia le lato tautua. O tai tai ale no whanga o le aonga le Wainoni Hayate Community Campus, wala to whaalia ua fiu i le porokala mera malo ale ka ora ka ako healthy school lunch. O whailo lo lato whanau nunga e talo sanga e ame se mai lato mai le ministalo o langa wa onga, David Seymour. E ti liva lava i lato me ai mo lato to mai kia onga. O le porokala me o wha wawana fita ia im whai tionga mai ia onga i tono le tinu. I wha fita uli i le o me ai male le anga o le tautua. O le vea storu ai sa wha maoni ai le company ale li Bell Group, le company au tūm. Sa spalaia me ai moa onga, i le whātau inatu leo lan tautua le Compass Group New Zealand, ina o Tapunia. Wharia leo lua onga le Hayate Community Campus at Dr. Peggy Burrows, o le apura kalame o me ai le vai tau mo le tausanga wa onga ua ngā o whawhinka uri wa kula i mai ai. Ma ua mana na o i tiliva lava i lato me ai moa lato tamai kia onga. E lata le tasi le piliona tā la, o lo nofo ai tā la fwai pe business, a o lo lata mai le asa whātapula, e toi to tongi ai launi o vai taimor pi pisi o COVID se fun mariva. Pari era matanga runga o tupe whaala fonga, o le tele o launi mo tupe sa whaata mo e business laiti, o le alema whai neona toi tongia pe a whai ele mwhai ona toi tongia ia uni. E rusa male se lau tos furua fe business laiti, na whaam tuina iei launi ni tusa male lua tesi male 5 biliona ta la. O le puna whaatono o whaa taunga o business ale APC Chris Small, sai alonga ia Mike Hoskins o le le tole News Talk ZB. Ele o whate ia le telo business lai te o mai te minei. Ele o mwhaina toi tongia nei launi. Mai e tā wai, tā le aini kau tinonga patino mai au whai business, a po ni maalienga mo le manu pui pui o nei launi. O le melea, o vai ngā tupe maua fo uma, mo le au whai business lai. E tā longa, e manao ia lupa sodi ai lauri Joseph Parker fusu le champini lo langi o Alexander Usyk, ai leo le umi o le champini pe a wha mamulu. O se manatu le nao lana whai a onga Andy Lee, e peona fisosoni e uli ina le tāleni a lea tumani tā mo kiwi. E se avanoa e toi fusuai de fusu le rangi le WPO. Le sa ia umia, mamamulua ia Anthony Joshua i luafi se fumarepalu. O Parker wona fusu anga sa soa e unoma se whai ina, talu mai lana whai ina le tuioti a Joe Choice i Manchester, i le luafi ma le lufurulua.
Mana manu malo munbuni ne tolu Alfia Deontay Wilder Sheila Shang ma Martin Pacole. Te fasolonga manu malo eleto telling tama fustu sos el panga ona lato o sia. Ma o tali foi tau ne ia i fala butongo fai plenga le langi the World Boxing Association. I le fatu la fanoina le opaka e na te luina le lato pusi. Le Alfia I champino lo umia Usyk every time. O whainga wha apolo kiki whai pelenga, e wha anu whai aire whai unga Usyk, e le fusu ia pata. Ai turi se la fusu anga mara champino la IBF ia Daniel Dubois. Le asa manu malo le tuyoti ia au kuso le roa whamare rupu tolu. Mo le tau wha ia umo champino le panga mafwa, o nei tele ati ni vai ngā tupe e la te mawaing. A whaila e wia le e wala o nuinga, o le aia wha mamulu o le fusi o le WBO, ma tuli matu ia paka, te tūlanga e le o favor ia Lee. Ma ua ia talo sia e whaia whai unga Usyk e le fusu ia Dubois. Ai whatau nuna nam tā whai oi whaali tola whono i le WBO, ma fusua ia paka. Ta ia whaari ai le lo minga ua ilo e le tuspa i o whai pelenga, ale The Ring. I lona manatu, wala ngā te tau ia paka o na fusu o champini, ma tangata uma, o tau whai i o iai. Whaari e li o le lato wha mua e mana na oai, o le fusu le ia Usyk. Awa o le ua mai o na fusu Usyk ma Dubois, le ua ilo uma tangata sa manu maloi Usyk i le tuyoti. Talaroi whai pelenga o whautua ina le komite lo rimpeka whaava malo i ale Alfia o le tālonga whai pelenga i le tālonga lo rimpeka i Los Angeles, le rua whema le rufurpalu. O se whautuanga o whaamutari i le tausanga atoa wheweseinga. I le tūlanga e whaono Alfia i le tālonga li rumana i o tālonga lo rimpeka. O le masintalu ai sa whaatanga i le komite lo rimpeka whaava malo. I le tūtunga o le amana ia lea le whai pelenga le rolangi po le World Boxing. I se stepi tele langa i atuai o le tālonga i le Alfia i le rimpeka o le rua whemare rufunpalu. O le whautuanga o le atu ina atua i nei mo le pālota i tau Alfia ngā komito o le rimpeka whaavamalo i Greece il vas nei. Ma le whaamoemoenga o le awhaingo whiana pāseina o no whai pelenga e Alfia i tālonga pito lau loa i tālonga a le o rimpeka. Wa whaamoe nei e whai ao ngā All Black Scott Robinson i le mata upo se mawhailea o na whirwhiria o tamata aro i tului whafo i le All Black. I le langolongo ina lo le tūlanga o tūlai e nele la kapia ni sila e le tali eina. Ia November le tausanga umawai sa whaari ai Robertson, o la ia whaonga ina le whaate te inga maruia sa whaia e la kapia Afrika Sauke. I le whirwhiria le wana tama o tā alo i tului whafo i lana au whaava malo. Ma ia wha mao popo ina i mea moni e tūli mātu i la kapia ni sila, ina ia awhia i tutunga, mo tama e whirwhiria i lana au. Ai le whaatala tana noanga i polo kalamea le rugby podcast. Tātou whai policy ai loe Robertson, ma le ovi stilo la kapia ni sila Mark Robinson. I hele te tūwhatasi, i le tau whai te ena leo se wha moe moenga. E sui ai le whirwhiringa, na o tamai tā alo i New Zealand nei, i le au o le All Black. E ei tamasi ni o le All Black sa tā alo i tuli whafo, moni vai te pupu, ma toi te riu mai e ma tā alo i New Zealand nei, ina ia mawhai e ona iai le whirwhiringa mo le peoli. Me ona iai i Ari Savea, sa o Patrick Tui Plotu, ma Bowden Barrett. Na ia le whanau nungo Robertson o le wha pawhala o le atu la pono le kapeni sila. E mwhaera tiu tilo se hawa noe toi awina mai ia Richie Moonga, ma Shannon Frizzell. O le whaia o ngalonga o kalapuri ka le Warriors a New Zealand, Richard Egan. Wa mōli e le soli o te iala o a mi o tau pulea le tamara sangalika le NRL Australia. E tusa mara se o tanga i tua inga, i lona kola ino se ali tu stala i Las Vegas, i le amatanga o le masina. O le kalapo e tase New Zealand i le NRL sa ta alo i le latu ta along mo le ta amarasanga mara Canberra Raiders i Amerika. E pe ona whaia ina le tors puru le valu, e pe tai. O le whaia ina, e le na o le paua i leo se maila sa tu e taliu mai ma i la tau ma i le taulanga ui loai o le taulanga o le angasala. O ika sa avea ma taula ingo o sipenga le Integrity Unit, a le NRL. E pe ona tua i ailo na whaoli mai le litu stala mai Engilani, John Davidson, i tu tonu o le potomo tu stala. O le whaalinga, o le solia o ta iala o le amio tau purea, ta whaamatuina le asonanafi, leo tau stanga ina ele sa le tupes kuwafe tala, o le tolu ta alonga e whaamalolo ai, pa te siai mamana onga moa onga talwhengai, e ao o nei whaia. Tala nal ne yasa, maua pele toa i tata uma, manuia leo auli. Fatalo fato lau tala ne le tau mole so mele aso atai au. Wingo le tau mole so e ma tele ina awa e iai nei timu to ulu, mai
ono mamafa mai timunga mo sina taimi I le awa uli. E angi mai savili mai matu mo le ne yaso. Le vela whamawina luasful lima tikeri ma le malu luasful fitu tikeri. O le angoto ifo le lai le afiafia nane I le toi luasful lua minute I le tulai valu. Mo le asa tae au e awa o e nisio taimi e iai taimi o le tae au ma le awa uli o le ava ai timunga mai ono mamafa mai. E angi mai savili mai matu fa solo ina malosi mai le tu saute sifo I le awa uli. Le vela whamawina mo le asa tae au e luasful lima tikeri ma le malu luasful lima tikeri. O le asa ile lai le tae au a tae au I le luasful tasi minute te ai le tulai fitu ma o le angoto ifo I le toi luasful tolu minute I le tulai valu. Lau tala nao le tau mo le so mo le asa tae au. Tasilimo I votu. Amo. Taimi osia mani ma peretania Loma e maesa ili malo Samoa ia sa oloto Tamasese Ua malingi loto Naitina ole mau Ua aula uina ilau Le toloto te tele Ele ai o se fefe E au solo le pongi sa Ile vao esa ili o tama E momoli Nai alato tau mafatanga Lawaki alangona pesi o iguleo Ele pule ni palangi o la Samoa Ole mau a pule Ole mau la vale ataua Ole mau
Supermalia Reverend Fa'alafi Tele Falefantu e Nari, la waki langona pea sio I uleo. E vai enjoy fo tātou polagala me whanga solo le vai ngola oli le tautua ala radio sa mo tasi lima I tonu a mo a whea lewa toi mafuta mai. Tano fa malo sui fo maruia malelangi ma o a mai oi le ria woli fa malu tono au ki lani. Tano si o no o solonga le leia fo fuanga e peo na whianga iei. Ja, langa tufu ile ila tolo mafuta mai tolo e mau malo le soi fu maruia mal langi ma va tanya tu ya se yuli mo tantu tala pe ona sa e fa funga tu ile de ya wo le tu line tasi fa yo to e dan tu ile tu line lua ile wo le de fa tala fa tu ya Mike Pola before il tina ya Marieta Maria tu ya lo sina antile tala ya so alo se tu mua Jean Henry Purcell, solo 29 Perth, the Australia. Mafutomele, Tidaya Leanga Utomoli. Fisi Villa Utowa, fa. Oh, yeah, you'll take me to way to. Or look for young I find him to carry auto. Yeah, don't know Talantan to Villa, Tanto. Yeah, Langan to Umalavale Mafutomele, divine Ola Woli, Tanto to a far well. Malole on Sai Malole until one time. O te leilo po wa mawa ia se te mie te mata tuai. I le wha inga o pangota. Mai nisi o tunu ese lalangi. Lea sa taloka ina I tonu o Amerika. E le nganta I le na. Ia o ilan tau fo ia o lele ini pepa I tu tonu o Amerika. Lea o fia antu I matanga te Samoa. Te le mai loala ia. Pe o a fia ave se ai. Wha le tula fono. E le malo Amerika. Ia tangata nu o Samoa. Ya le pe limus fun mon tupu e ni jo se la foi numero na tawatu ya ai lano I fol se la man tau tia ya ma wa tele tangata wa fa ali ai lo lan tu fa nga ule mali ile tulanga fo ye pe on tau fo ile li president ya Donald Trump e fa mai na tono America mai tangata nu o isi antuno maka o kia le mele wei ya ai si tanto mata I tūpea, po whea leo le a on tu iai. I le tūlanga fu I pe ona iai hia, I le si mea na o nau wha longa tu iai, o lau wha pēr mai iai. Ia, o lea e tu I lunga I ala whunga fui o loa maisia, tunu ui e wha tawina I tonu o Amerika. E mata tua la tunu o Kanata. Wha mai le mori maua stasi o tangata. O Kanata le o la mai ai ia le isi e le tisi. O lo whanga ina e le balo tele o Amerika. Ia mantua la leo tu I e lunga ma le la funga lea. A o lai sau lunga I o le malo si angantau e le tisi. O le whanga ina e le malo o Amerika. Ia o te le mai lola I e pia a fia antua I mala o nangana tau e le tisi tono o Amerika. Ia ai o la funga na leo le alu I lunga o loa. Ia oi. Ia mantua la. I le whainga o meneo whiwha antaua inga. A whai si tia I lunga la funga. O na futangu fila o tangata whai pisi nisi. Pasi mai le polo. O ai la ki ngai I le vale. E ti ngai nai tangata whaatau man tangata lautele. E au noa masi angasala. E angasala I fuai me I oro o whaia. E tai I a whai unga. Ianga. Man tau tia. Ai a whai fo la o lain tupu mai mea nei tono Amerika. E iei fo I le taimi. E tātou te toi whaalongo I nai fo I te tonu. O le deia tunu o New Zealand, ia po I nai Australia, po ngā whea lava. An tunu umolalai. O le an tātou whaalongo I nā, le alu anu pe I lunga, o le tonga tāo le soi fuanga. E le nganta I lea, o le whaawhinga tāo na whaatino, o nisi utulanga, e pei ona māsani ai. E oa e mantua, I o le talalea, e māsani o le whai. A mawhatua I le tunu o Amerika si tulo. Ia kake furu uma koe ia makako. Ia langa fu yo, o le malo, o lai wha moe moe I le tele o antunu o le lolang. Ia vai whaila le whina wa le li presidente o le antunu o Ukraine. Le na masawa o tu tono o le whare pai. Pa mai o le mea lea, ma le mea lea, ma le mea lea, ma le mea lea, e lele I whaia o kou Amerika. O uman kou saingi le marienga, bla bla bla. O le antala le na whaia le presidente. Bai, I li wha pe, e ke sau kongu inga e whamaile ia mā kōle me kaunga whai. Whai ke lau karangoa. Ina ni te ure ise me ntoe e watua. Ianga?
O le winga la utana vo ilele. I le upu o le pese, po upu o le pese le vutua umantu nei. A ua nei toi pu lean tanto, mai nisi o antunu o le lelulang. Pulenga wha kolone lea na polongai nei o tātou tangata. Iaso ua tuana iatu. A ua nele le nei vaita. Ia a le ua tātou tuto tasi. Ia o le ngi iai. O le ngi iai kake wha pepe ngi pi o le pehe ma le ona o le pao. Nio, lunga lano i via malulu winga kimu ia. Ele i maua se vai fofo. O le ngasinga se abano e pe o le whenga ye mulu tātou tru i Samo. I le riva i ta. Ia, o le ala se le kono nei u tātou tu a. Walango mau mai tia sa. Ma le tau saina o le ngasu o le tai au. A wale sa o le tonga o le tātou malo tuto tasi o Samo. Ia, tālo sia. Tālo sia ia. Ia vave mai se teng. Pe alo whea tu lisi lua vai aso taruai ma le telo le teng. O au kiri fifa soi mengi o porokiki. Yo, o umana tuk mta manga an tātou porokalame. Ai leanga o loo a fia antua. O tātou wa so fai pea. Yo, e alua kuilunga o le Facebook. E tālua tu e te tau antua. A fai oina e fia ke kaua kore me kere fia e vave anga usolo wiko. Ok, ia le leanga ako ia malo waso. Ai ka fia fai kaua kwa se kai au whape. Alofa le sisamo e le sisamo. Ua fai mai le matango o fiola e o le sisamo. Pa mai oka le anga le leo pai ala fai. Pa mai nga mako ko nga i whaakasi. Oka o kai. Sika ngaka i ngā maka ukia le alofa. Ia o le me le tupuni. Oka i ka ngā mamā o ano ka le fia. Sole ngaka kaua ko whape. We. Ka pera ia le ila. Wape, sole. O fia e le sa moa le pese mai ei upo le pese le futua umantu nei. O fia e ka koe o le koulanga lea. Te kaimila ka mai pe o le a se kaimila ka mai. E ni whapunga whapirutani. It's up to us. Oe ma umai tātou uma. Tātou te fofo ala mea antu i antu no uemba mau. E ala lea. Ile kako kama whai fofo le whawhi tāungi lea. Ioi, e le o le kau ai maa, e le o le lau mākua, e le o le whainga o wharupenga, e le kaunga whai, a le me tauna whai. A puti mai a tātou whānau, a puti mai o tātou ainga, lewa male pelepe, ia o ngā o mea angi, kau porokiki. Wale tala no ai leuso, ua vā ele whonga tia ele tuangane ma le tua whine. Ia ngor ngi yame. Fai ngala vea sona la ngai le fionga le aki e pukapo. Sa moa pia. Le fionga ia Mosese Vintolio. I Australia. Ile tūlanga e pe ora iai. Tika ki e ia ngamea. Ka ko misi wha aula le pawari. Ka ki ia ngamea. O misi wha aula ka ko pawari ngal whai ampe. Ia be ona tu la no antu le tanto polo kalambi tante le fia o tele le loto ona ua faisi tele o le mau ngasu le te vai entu ilunga o penga te faila elenga tele ia wa ye foi ma manatu ss felanu lanu wa amai ava ko soangi ole fa ka mai I aya afia antu wai mo tanto wola yaso faipea e ye fa matalanga e tau iei sina moni. E iei fwoi wha matalanga o te lei lopo lai filo mai e male te moni. Ia makaka ia kwa ia makako. A lelele ko ia kako pit. La le ki mu ia ka mai ki lea onga. Nga lewa le anga se e vai a onga o le whana. Nga ua le ngi wha ama ua le ofu. Nga ele se ofu maa whanga. A lele wa sau male bāru uru umara ki. Toi tā mai le tātou sa wringa i mō lea. O le was fulu vanua so le masina o mati. Noi. Ono sai lo feia si taua. Noi. Aua. Ka kia na ngāmea. Le aise ka ko mea o ngā e maua. Ai o mai sei. Whante a mō vaenga i e taua na whante a mō. O ia vaenga. Ia up to date.
ia la rent. Ia e kango e supe, pe fieng kusi ngā ua ki mu ia lau pusa medi. Ia e mai ole pe i kōp. E fieng i finance ngai ua kurikuria oi. Sui lau address o la ai alu i ole address kuat. Ia au piti. Ki nganga i sira fia o le mea ngai kaunga whai. Ngai leo whai. Eo, e ke ua maa ngokor ka kova. O lele i au li a ku ia le. Le e senta o le nei a ntausak. Ua na o stu o lalo. Tanti antu ia o tafa. Eo e pule stafu nei le la o lona wa. Ai whai malon talo fatu. Talo whai. O fea e le mea o le a ka kou whai iai ngei mea. O fea e le ka kou whea rufangi sa sa wa. O fea le mawhana whana. O le sa moa sa pepesi ai. Iau tātou tua a. Ia ua wha i langi le turinga si a mai le rei ola. Ape e kau kere e whai e se mea winga esi. A lana ngā mea. E fufora mea i an tātou. Iau o tātou wha a whita. Ai le ma whainga fufo. Pe a whai ka kou kia kau mau man koi. Pe fwoi lere ngā o ka kou upua makana ai le se pi ia maa kui. Ia longo winga. E rei ia maska ko me le rei mau. Ua awhali tula in tas, polo karame o la awen to leo la pe a mai anisi ne o tātou wha salunga wha apisinisi. O lea ua tatala ina nei whaatal noanga mō fufuanga whaatau sanga ala pule ngā nuu au kilani. Mai mātou te mo o mia so manatu whaalia. Ia mauti noa ai o lo o mātou uia ala sao. Hanga iana il akhaveyorsay.nz/our plan. E whailo mai ei so fina ngalo. Aile ia ulia lea so lua valu o mati. At Finance Direct Limited, I treat you like family. I'm Api, and if you're a homeowner facing an urgent financial situation, whether it's a wedding, a holiday, or an unexpected expense, I'm here to help. My professional caring service ensures you get the support you need when you need it the most. Call me today on Oluolo or Valu Whawha Lema Tolu Tolu. Api at Finance Direct Limited, because family comes first. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so whale motu le lumana ai. A whai fo i so whale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga ai le equity o lo whale. A wane e misiere por kalame o le malu I whale. Ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te ai le whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se whale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga ai le equity o lo whale motu e whaatawai se isi o whale. Le por kalame o le malu I whale. Ia fiafi o soruru wa yaso taitasi se fulu e te ai le whaa. Le Tai Pinga, lua o tolu Lincoln Road Henderson, e nao le tasi le vai aso, le a mawai nisi o Oloa, I se tau mawa lalo. Ani iwa sede I le kilo, Silver Beat, fast fulu iwa sede I le fusi, mango mai Peru, e iwa sfulu iwa sede, ma le tele o isi Oloa. Aso sfulu fitu amati, anga I le aso lua sfulu tolu amati, le Tai Pinga I Henderson. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. You are the living word, say it now. Come on. Alofa lava le tatou tunuu ia I le amatanga whaole nei vai aso I le alofa o le tua au te fia fo I whaafeiloa ia te oe whai o na fisotai ia ma futa mai tatou porkalame masani o le areto le ola nei aso. O le Isaia tolus fulvalu o le whai unga whai upu lea mua e whapea o lo whapea o na whetalai mai o Iova ia Esekia sauni ia sau mavenga I lo ainga awa o le a e maliu e te le soifua. A le upu o whautuina whapea whatulanga lo ainga ai e te le ioti. Put your house in order before you die. Inga kangoe whatulanga pe ta pena le leilo ainga ia a o maua leola ele I o mai ioti e te oe.
O le tusi o le tala ia Ezekia le tupu foi le Israelu ile tol fulu iwa o na tausanga ele makua ke le tupu. Ai mai lo tupu le ia ona awina le tua o Isaia lana perfect. Ua fai ia Ezekia fai sau mawaenga awa ekele soifua ilo mai lea eke oki lona winga fatu langa lo ainga awa ole mai le ke mai ai ia umai fonga eke oki ai kele koe ola mai winga la ole si upu ole si winga ole upu ole fasa mo mai fai sau mawaenga al fa pertania ole put your house in order lona winga fatu langa mata pena lei lo ainga ai ekele yoki so o se le songa foi la wa o mai ile tatu au tu le asole nei e folinga mai e atangia ile finangalo le tua le ta ua te le mele o le ta pena o lo ainga ai kele yoki winga tu ulo ainga se fatu la ngana le lei upu mana le se fatu la ngana le lei e ta ua mo la tau ngela a fai o se matai fati inga fai o le matai o le ainga ia a e maua le ola ma le soifua mai le tua o lau mata fai oi e ke pakaula i le mele nei ta penga lo ainga fa le leilo ainga fetu na ilo ainga minga e ke fai se me siri o ka wala se me siri na ta ua ke loa e te tau ma fai lo ainga e soifua o lo mata fai oi nga awa o oe o le tai o le ainga o le matai o le ainga e ki kau mawhai e wha le leilo ainga ia e maua le ola ma le soifua melo na lua a whai o se tama o le tama o le tai o le ainga e wha tau fwoi na wha pe ngalo ma whau e maua le ola wha tu langa lo ainga wha tu langa lo to lua ma lau whanau o isi tangata e whioki aku ia e makua whalo lo ale ainga le ai se wha tu langana le lei o le ainga i le tino le nei peitai se whaatulangana sili le nei na tāua mandua le whaatulangana sau ma le upule o le in order o nuinga ua ku umakamanga le lei mea a o le whaatulangana sili la o na tāua e siua lawe manguia ilo ainga o le melea o le ora le tua ina ua e whaamua mua le tua whaatulangana sili le nkau o le ilunga o le tua I mea umalava when you put God first above everything na ua e tuule tua I lunga o isi mea uma ai lalo mea uma o isi ai nga ufale tonu ma le ai se nofo le lei ma se file mu o nga ua piko I lunga isi mea ai piko ila lole tua kero e sa o lole me le fatula ngana o lo ai piko I lunga le tua ai piko ila lo isi mea o nga sa o lole o isi mea uma so le upu mo o le asul nei a fai o se tai po o te mao le ainga o le matai o le ainga o lo mata fai oi ngai va kwele tua ia te oi fa tu langa lo ainga ai kele yoki ia o upu le mo o le asu a fai ke lo wa ma vai lo ainga o lau whanau o lo to rue le se fa tu langa le lei o le fa tu langa le lei ke ka mo fai mo lo ainga ai kele yoki ia pito I lunga le tua whaafitai a pito o I lunga I whaatulangana o matu ainga e manguia mea umai lalo ifo whaamanuia I lo atunu o no lo swafa Yesu. Amen.
Se whakamalina o Jewel toloa tuitama mavania toloa a peise vai tafe ele leia le li. Ia whale tonua ia se uo whunga mua ni si utaini. Ia lea le vai tamawhai. Ia lea ngā le vai ma whaapalapala kwa ia whaapenga. Mole tulanga ngā whaatai le sunga i le whaiwhi au ia pasta la whai le kopa mole whaamaratu ia i tātou i le pola kalame le arento o leola. Ia tumara tuai le wili. Le wili po le will i le Whaperitania. Le tatau ona whaia i tātou mātua. Ia e le ia o se tūlanga fo i le wa amia i tātou pe i se pe whea tūlai mai. Ia e misalawo. Pe a whai o nei teleni au a se tā. Ioi. Pe ko ule ki vire ro makua. Ia pe a wei o... Ia a whai e kofu au rua mala ka avale, ia pe ave ka avale le roma kua, ia pe ave ma kamaki, e sefe mai ai, ia le mele ta Olive Vesi, muli ane, ia la wa e mapu atu mai ti ngā ma whainga ta ole ola nganei. Ia uia ola uwha uinga ina na ole wha marantu ole polokalame le a reito leona, wa ukukupu me whapenga, ki ngā inga ko inga le lo makua ngā lulue le olanga nei, le olanga antoa. Nau o mai au le wala au, pāna sia kumana wha ngau, ioi, ia onga ki rea i deo le wha re kong. Ve vesi. Ia i leo la kong ki ngā inga, ko inga male lo matua. E sefe mai lanta tō mai le vesi, pe a whaile me le ta o le wili. Wha atu langa le lei, le vai no nei a seta pe a fai ia ona ye se fale motu ia o ngai yengi au me fui o se lengi ngai sefe ia o lau kiwi seiva ia marisia au account ngai koru ia pe fa ia au account ia wa fa ia tu la tala po le fa mai o ka ko le mai ia me tutupu o le ma nei o le su me o le sunga i le li po le tamaitai lo ia. Na wha pia mai, o le lisi le neio i lanto, o le i totonu o le wili o le toi ina po o le ro matua. O isi ka ko umai e kumu i kongu i nā tu ua le mea nei, se i lau atu i le wha mtalanga le ale toi ina po o le ro matua. Ia onga umai le o le pisa, kungu i fua i runga, fafo marama fala, se i whaile upu mane tala, ia uma foi. Ia on koe ho mai foila ia le koe fia mo koe ori. Ia fa ia la e le maua i ngā sau oe vaenga o le vai. Ia o malie. Malie mai a lau whira ngalo. Ua pau ava fa mai ere ka la riska mai kiki. Ioi. A fa ia e kere i usi kai koe inga manera o makua. Ia o le mea ngai maua. A fa mei o lai o saure vaenga ia o le. Ioi. A whakika inga. A wha pe ko a wha. I ar whana. O le i mara whare motu. Ua moku. Mo reise meo ko nginga a rates. Ia onga wha maila o kala ko inga. Ia. Po le ale finga ngalo le ri. A o mele whala au ia kia. Ko ngofo i pe ngā mare ro makua. Ia onga sa wai lo leila. A wha pe umako le. Le lo matu. Te i tu lo walo o nguntu malef. Ia onga wha pe ngile o le whainga o sia kako whale. Sues ka ngā kai whakawinga, o na vai whale o le sele. O ka o kai leima se visi. Ai awa ape mai fo le toi ina po le lo matua. A uma kuma ua. Ia onga whape ngilea, i le koa whale e vantua le whaatoita inga. O ngā o simi re sa ki le ranga kupere ngāru. Ia, e ave iai le fia, 5%. Ia onga soo koe lea maka kouia e la iki se lengi anga kongi maima kele ma singa ngako ngofofua ia mau. Ia onga wha solo me ile wha penga. Longa winga, 5% kolus furusiaki, 2% nge wefa, ia es furu ir kamano ki kaka. Ia, mare ia leo se vevesi. Ai awa apele e ia se aseta. Ile se mera ka ko popori ai fua. Ka ko wo sa unia ka ko ka vali. Ia un ka ko wola ia le piki me ka miki pe ankare ko. Malo soy
soifua o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu a mo. Se kia Radio Samoa. Seki mali ya pa mo le lanchi le ya wo ya onisi ne o janto fa linga ma fa silsilanga o lo tono mai lo fiso le Radio Samoa wa le longo pu yeli o lo to pa ia ma lo o to ma malu ni si fa mo mo a inga nu wa fi anga a to ai mani si fa la potopotonga o le janto fa linga mo mua mai le va filif o tusi o le va filifili ma le tusi o le songa. A wuri ngalo sa lo minga o le tusi o le songa fa tasi ma le lo minga o le vau filifili e mawai fa lo penga o Samoa I sifo tutuila ma manua o nisi o tala tu o Samoa o la ngā upo o le matafa I o le matai le whainga o fa le velave e pe o fa I puiponga ma liu o le o sio singa o a inga fe sila fa inga o paolo o si fa alo alo fa la ngingo e kale sia ma le tele o le ngangana o fa alo longa na o le fitu se fulu tala le tau na o le official Radio Samoa I le tolu pa tolu ono Hobel Avenue Manukau e maua tuwai sau lo minga morisi fa mtalanga wala mai le tato official day I taimi fai ngā luenga I le lua ono lua tasi lima I watolu lua ono lua tasi lima I watolu e pe tanga yane I lunga o le shop radiosamoa.co.nz shopradiosamo.co.nz e fai mai ei lau oka o nā luantu sa o alea o lau tusi ia e avantu I lau mauta po o lau laua ia po o le tau antu no foi o le nai te nopia iai. Fa silsilanga mo le ainga sa lua fau. O le a sosopo ia le manuvale I le fongantia sau, awa ua sau nga tā foi ia le tia. E pei o le tanga tia na yutu malama le mele, awa lau whaafunga anga Samoa, ai moise upa ia maulunga, e tū mau pēr mai le amatanga o antu le ngā taanga, tulau na lava. I le watele ma le whaalalo I toi whaamaranto tuaile, I le ainga sa lua fau I le pitonu o tā fito I Manyangi. Ai meise paulo mangafa maululunga e malua isi o mantu ainga I Samoa matulu inga e fia o le lalulangi. La tātou maftanga masani e whai unga o masina te tasi le aso lus fulmaliva o manti le tulai lua I le awaulianga I le whai le fiafi I le mauto le taitai fono I le se fulu wha Pesalo Place I o Tara. Wha mole matatua mai lau la fonga e whai I lau fina ngalo malie ona o e pei ona tātou whaai u ngā whonoina. Morisi wha mtalanga wha so tai le olua tasi o valu o no tasi fitu valu. Olua tasi o valu o no tasi fitu valu wha mtai o seinia e le tai whono male lau. O le isi wha silsilanga mai le whale la langa village. O tapena e le fale la langa village se mafutanga mo so se tausanga po so se matua mo le ono vaiaso e fa ua whaingoina o le ngafa taulimaina lo soifua o se polokalame e fsoswani I le soifua maloloina e whaonga ailanga ngana Samoa o le amanta I le aso lusful malima o manti ia mai le se fulu taiawanga I le se fulu lua I le awauli e whaia le I le Clendon Library fa so te vave ia le imeli lea ne I tei ua misi lo wavadoa. O le imeli e whaafso tai o le penina@falelalangavillage.org.nz penina@falelalangavillage.org.nz Whasilsilanga mai lea whioanga o Moataa. E whasilsilan tu le mawhtanga alo matama whana o Moataa I au ki lani New Zealand nei. O la whatonu ina lava le janto whaamoi moila stona nei a so luas fulua o manti. I le no whanga masani o le valu se fulu pa valu lua Wiley Road I Papa Toitoe. Whaio le tulai se fulu lua I le awali. E tāua tele le tātou taimi whaamole mole. Tāla soifua I le lofa malanga leo le tua taitai e trielo o tau soifua I le aso. O la paulo tātou te mawhaia mea uma
ona o le wha malo si mai o le tua wha o tele, o lo se ni e le laulau a le mafutanga a halo matama whanau a le fio anga o mo taa i au ki lani i ni usila nei. Leisia tātou whaalinga mai le komiti o le anganuu o le Fono Samoa PIPC i au ki lani. O le ale lepa pia ia tua foe o le antata o le tama o Samoa na ngalo iau pa ia Samoa. Ai whaasisilantu i sui mamalu uma o le tātou komiti whaapea le presidente o Aotearoa Taitasi o lo awai le tātou tauwanga ia me lua whelua lima. O le awhia le tātou fono i le stone nei i le hall Tamaki PIPC i le intulai se fulu i le taiao e whaamalamalama anto ai i le tātou polokalame. E tāua lo tātou au waa poto i le aso. Morisi whaamtalanga whaamsautai mai i le numero o le telefoni o le olua tasi olua ono fitu o i wha. Olua tasi olua ono fitu o i wha. Whaamtai o lo sainia le autostusi ia vai male malo. Malai tātou whaalinga muli mai le mafutanga alo matama whanau o le ulua i la o le tala le lei me to tisi i salo ngā i sale lolonga. E whamara tuantu la tātou fontanga i la stona i ia so lus fulu o mati lua whelua lima. I le tula i se fulu i le taiao o le awhaia le i le rofanga masani o le lua tolu Franklin Road i Otara. E whamara tuantu fo i le tātou la fonga mo le rei masina. Morisi o le tātou nuu whanto a maua mai le rei wha silsilanga whamole suantu i lea aso tātou wha soa matala talanoa a wāfua fuanga ua tātia. Morisi whaamtalanga whaapsotai le sunga ia Reverend Sione Tautua i le olua lua tasi fitu lima wha lua. Olua lua tasi fitu lima wha lua po o muangu tia lua maruwai i le olua tasi olua fitu o valu wha ono fitu. Olua tasi olua fitu o valu wha ono fitu. Whaaftai ia tātou whelua ia i lea so i le lofa ma leanga le lei o le tāpa au sili i lunga. O nisi rao tātou whaalinga lau taunu mai le official Radio Samoa le rivaingo le awoli ina ua sa valivali antu le vai o le wanti o le wafia. Ua toi tolu, ma le afa minute o na tā leo le tu lai lua, sa au le mai le sunga ia se uli umalau reifi ma tātou tala, pe o la au dātu le tu lai tasi be a tā le lua, le au le deng. Whamalo antu isi lo mtua ia Amelia Whamoa. Ia male mātou tonga pā ua le dai le lau mua i Wellington e mā lo le whai o le whaiva. Ia mā lo fo le tauan tai le reia holi mā se e lunga o le awala tele. Awala so ona o miala vai ping singing. Io e a whai o nei tele ia a fia le ngase o le main ini. Io e kama pingi kia iai. O une matai le fiu i vai le alofa. Ua taua so i le masiasi. Wa o le tiu whaamatala talu le alofa ua a to atoa pele ne inga loita i sau whaasoa. Pele ne inga loita i sau whaasoa. E tu manu ai lilia i le wheanga inga ua o sia ne ini mo vave e se miti po se sa fa'alilo fa'anauna tuea o ela ulupe uangatailo ufa'amoe
La ulupe uangatai lo ufa amoe moe Wapei ose ifola sia imanae Le malosi olo umana o ua vili vili Fa amanuma ilunga opua Se ia tu ole fetua Matau sani mai manu ole vavea Ne ilia ina upupe atamama La ulupe uangatai lo ufa amoe moe Pelea ne inaloita ia te oe Malo atule on sai fofonga mo ia. Pa pela fo tapo inga le tunu ni o uri tala mo lau tapo inga. Tala te mo tua ia le palmio initia ia nga yo inga fastanga tau ia initia ni sile nei. Pa tua ai lo ia aprila ia ni swinga i so swan ia Amerika ile basta ile tulang ia Pasifika. Matalonga e mana atu se paka fusu ia Alexander Usyk ile champini na ilore fa avanoina o le ngona le na o le na fa onga fa fongba il follow Delino nei telefon. Sa maua le pare mio New Zealand Christopher Luxon is tenta o tele fa sanga e mistasio ta ima mafa di kelope o Narendra Modi o intia. Mole asto ato fono tanga e piona tau fai tau tino ani ngā rua va vala lato tino e lua o Luxon o lo iai initia mo tala noanga Modi i le tūlanga o le saulo tonga whātou inga i le vāo tino e lua. Ai tasi se senga tā o tele sa e tino e lua sa whaale oina. Ia Modi na ia whaai loa i ngā yo inga te e whaasanga i tangata ini tia i ni vaenga whaasori tula pono ini usile nei. Ma ia tusi ali 5 i ngā yo inga rekulupo tangata 6 o lo whaasaina i tono in tia. E ulava, sa whaaria le li pare mio ini tia i le ato o toa ron te tununga o le a whaia le malo ni usila isi ngā yo inga iai ai sa longo laksanda i lau tustala e na te lesa ilia whaatapito i le kulupo tangata Khalistan. O Khalistan o se kulupo tangata 6 se whaatui ese o lo tilo. E whaavaina se la tula watunu umo tangata 6. Ai ile anga i atu le whaai ungor pono tangata ta ito lua. Ta whailo e Modi a Luxon. O tustu singa i le mata upu ala tau whai whaasoa i atu ngurunga. E winga i tangata te e ia ini tia inis i o tangata whaasoa tula pono o ia ini sila. Ma ua ia non te turunga. Rai a whaawawa na lātou mo se lango le malo ni usila le whai o ngā i ngā whaastanga i nei tangata whaasori tula pono. Muri ane tala noa i leo whai li potim whaari e Luxon, i le eise mea ta wai wa soli le kulupo le Khalistan, ia le tula pono i New Zealand. Wa mai ane ia whono tanga le minister vai wha po New Zealand wa wasa mana e Winston Peters, ma le ta iulo of Sosani whaavao maloa Amerika le USAID, ia Peter Marogo, ma le whau tuor pui ngā o Mike Waltz. Ma ia whaari ai, ua ia ilo nei le tele atu se whaarango na estili o na le lei, i le tūlanga of Sosani Amerika. Ma le tui nātu iai o le langono ni sila, i le tūlanga of Sosani, i le nei tūlanga i le Pasifika. Whaari e Peters, ma le a whaato ai loa ia Aprila, pe a whaia le whaai unga muni, i le whaawa wai of Sosani Amerika, i le nei tūlangi. Ai mo le whonotanga ma Waltz, ta whaari ai e Peters, o se lato whonotanga umi, ma la nausu ngā whono. Ma ia tā ua o se whonotanga mata ina tele, I se unga sao ese mai ai, ma se nganga whaafi e ina, habitat. O whaamatalanga o nei tarananga e aona lipo tia le malo ni sila, pe ale kapeneta pe ato e tali mai. Ai mo Ukraine, ta pari ai Peters, ele I talanoina ona sa tau lai e talanoina I ale mata upo le Pasifika. O le aso atai au, I ale whanutanga au tua Peters, ma le whailau tisi au le State o Amerika, Marco Rubio. E tō whitu e tanga tātu tū lai whāmastonga whaitu mano I Waitakere au ki lani sifo I mōri anga whaolima. O se vaenga o se usuenga leo leo, I le te te sa whai e le teimur whaalinga le Pride, I le masina o tonai. O le kulupu e ere so tanga ma le loko o le Destiny Church, tātu tū lai whāmastonga le so tanga ma le whaoila bea,
I le wha moe sa whaia mo tamaiti le whale tusi le tiara tu, i le asu sumale limo February. E le samare tōs futanga tai au fia mi tamaiti, ta whaarongo longo i le whaitau ngā tusi sa whaia whale tusi, ta punia ma pui la tōru tonu se potu, a o so whaia le au te i le whale tusi. O te ngata o moria sa tūtai to ta siluma, o wha masino Fenella Thompson, o le ngata pilo i talavou, te fulu iwa tau sanga. E te samale luas fulu, o le aulanga lango sa wha pitia le ufale wha masino i lalo le wha tununga mai le wha masnonga. O le tamatai lo ia Bridget Lola, ta talo sanga mo le tau fia mo si taimi ia ingo i lato umane i lalo mafuanga, o no lefta ia ia, o wha matau i lo lato saunga le mu, a peitai. Ta te ena le wha masino le tau fia o le wha ilo ingo le wha o tono, o tua ia, i le wha alia, o ilo umala me tangata i le mata upu i li potim pasalaunga, o le melea, ta lato i loina lava, e i loi lato, i le awa ia i le te, a peitai. Le eisi esi o whai loina le ngol te minei, o nolo whatali le tārsanga le loi e te, e apili le whai ungar wha masino. E to tasi le tangata o tā fia mo te minei le whai lori ngoa, e wha vai le lunga o lona la titi. O le ulua aonga le aonga i kala e steti o mana na o ese marikone kalate a company, a le Compass Group, le ese palaia mea ai mo tamai kia aonga, te luai ni mai yaso whafi kauling, ma le le fia le lato tautua. O tai ale no whanga o le aonga le Wainoni Hayate Community Campus, o lato whaalia ua fiu i le porokala mera malo a le ka ora ka ako Healthy School Lunch. O whailo lo lato whanau nonga e talo sanga e ame mai lato mai le ministalo o langa o aonga, David Seymour. E ti liva lava i lato me ai mo lato tamai kia aonga. O le porokala me o wha wawana fita ia im whai tionga ma ia aonga i tono le tinu. I whawhita auli i le o me ai male leanga o le tautua. O le vastoro ai sa pāmaoni ai le company a le Bell Group, le company au tū. Sa aspalaia me ai moa onga, i le whātauina atu leo lan tautua le Compass Group New Zealand, i le o Tapunia. Whāria le ua onga le Hayate Community Campus a Dr. Peggy Burrows, o le apura kalame o me ai le vai tau mo le tausanga wa onga ua ngā o whawhinka uli o kula i mai ai. Ma ua mana na o i tiliva lava i lato me ai moa lato tamai kia onga. E lata le tasi le piliona tā la, o lo nofo ai tā la foi pe business, a o lo lata mai le asa whata pola, e toi lo tongi ai launi o vai taimor pe business o COVID se fun mariva. Pari ena matanga runga o tupe whaala fonga, o le tele o launi mo tupe sa whata mo e business laiti, o le a lema whai neona toi tongia pe a whai e lema whai ona toi tongia ia uni. E rusa male se lau tos purua fe business laiti, na whaam tuina iei launi ni tusa male lua tesi male 5 piliona tā la. O le pule whātono whātaunga o business al APC, Chris Small. Sa ia longa ia Mike Hoskins o le le tole News Talk ZB. E le o whāte ia le tele o business lai te o mai te minei. E le o mwhaina toi tongia nei longi. Mai e tā wai. Tā le aini kau tinonga patino mai au whai business. A po ni mālienga mo le manu pui pui o nei longi. O le melea, o vai ngā te maua fo uma mo le au whai business lai. E tā longa, e manao ia lupa sodi ai lauri Joseph Parker fusi o champini lo langi o Alexander Usyk, ai leo le umi o le champini pe a wha mamulu. O se manatu le nao le whaia onga Andy Lee, e pe ona fiso soni e uli ina le tāleni a lea tumani tā mo kiwi. E se avanoa e toi fusuai le fusi o le langi le WBO. Le sa ia umia, ma mamulua ia Anthony Joshua i lua fese fumare palu. O Parker wona fusu anga sa soa e unoma se whaia ina, talu mai lana whai ina le tuioti a Joe Choice i Manchester, i le lua whema le rufurulua. Mana manu malo munbuni ni e tolu e au fiai Deontay Wilder, Shirley Shang, ma Martin Pagole. Te whasolonga o manu malo ele to o telen tama fustu i sosi au panga, o na lato au sia. Ma ua tali fwai tau ne i aere whala abutongo whai pile ngā lulangi le World Boxing Association. I le whātu la whanoina le o paka e na te luina le lato pusi. Le au fiai champino lo umea Usyk. Every time. O whainga whaaporo kiki whai pelenga, e whaano whai aere whai unga Usyk, e le fusu ia paka. Ai turi se la fusu anga mara champino la IBF ia Daniel Dubois. Le asa manu malo le tuioti ia au kuso le roa whamare ruputolu. Mo le tau wha ia umo champino le panga mawha, o nei tele ati ni vai ngā tupe e la te mawain. A whaila e wia le e wala o nuinga, o le aia wha mamulu o le fusi o le WBO, ma tūli mātu ia paka, te tūlanga e le o favor ia Lee. Ma ua ia talo sia e whaia whai unga Usyk e le fusu ia Dubois. Ai whātau nuna nam tā whai oi whātau la whono i le WBO, ma fusua ia paka. Ta ia whaari ai le lo minga ua ilo e le tuspa i o whai pelenga, ale The Ring. I lona manati, wala ngā te tau ia paka o
fusu champin matanga tauma o tau fai I o iai pari e li o le lato fa mua e mana na oai o le fusu le ia uzik awa o le ua mai ana fusu uzik ma te poa le ua ilo uma tangata sa manu maloi uzik I le tuyoti tala roi fai pelenga o fautuai na le komite lo rimpeka fa va malo ia le au fiai o le talonga fai pelenga I le talonga lo rimpeka I Los Angeles le rua fema le rufurpalu o se fautuanga o fa amutarina ai le tausanga ato feveseinga I le tūlanga e whao no au fiai le talonga li rumana e o talonga lo rimpeka o le masin talu ai sa whatanga I le komite lo rimpeka fa va malo ia le tūtunga o le amana ia le fai pelenga le rolangi po le World Box ia se stepe tele le anga ia tuai o le talonga I le awhia I lo rimpeka o le rua whima le rufunpalu. O le whautuanga o le atu ina tuai nei mo le palota I tau awhia ngare komito o le rimpeka whaavamalo I Greece le vasa nei. Ma le whaamoemoenga o le awhaingo whiana paseina o no whai pelenga e awhia I talonga pito lau loa I talonga a le o rimpeka. Wa whaamoe nei e le whai ao ngare o Black Scott Robinson I le mata upo se mawhailea o na whirwhiria o tamata aro e tului whafo I le o Black. I le langolongo ina lo le tūlango tūlai e nele la kapia ni sila e le tali ina. Ia November le tausanga umawai sa whaadi ai Robertson, o la ia whaonga ina le whaate te inga maruia sa whaia e la kapia Afrika Sauke. I le whirwhiria le wana tamo ta alo i tuli whafo ila na au whaava malo. Ma ia wha mao popo ina I mea moni e tuli matu ila la kapia ni sila, ina ia awhia I tutunga, mo tama e whirwhiria ila na au. Ai le whaatala tana no anga I polo kalamea le rugby podcast. Tātou whai policy ai loe Robertson, ma le ovi stilo la kapia ni sila Mark Robinson. I hele tu whatasi, I le tau whai te ena leo se wha moe moenga. E sui e whirwhiringa, na o tamai tā alo New Zealand nei, I le au o Black. E ei tamasi ni o le Black sa tā alo e tuli whafo, moni vai te pupu, ma toi te riu mai e ma tā alo New Zealand nei, ina ia mawhai e ona iai le whirwhiringa mo le peoli. Me ona iai I Ari Savea, sa o Patrick Tui Plotu, ma Bowden Barrett. Na ia le whanau nungo Robertson o le wha pawhala o le atu la pono le kapeni sila. E mwhaera tilo se hawa noe toe awina mai ia Richie Moonga, ma Shannon Frizzell. O le whaia o ngalonga o kalapuni ka le Warriors a New Zealand, Richard Egan. Ua mōli e le soli o te iala o ami o tau pulea le tamara sangalika le NRL Australia. E tusa mara se o tanga I tua inga, I lona kola ino se ali tu stala I Las Vegas, I le amatanga o le masina. O le kalapo e tase New Zealand I le NRL sa ta alo I le latu ta along mo le ta amarasanga mar Canberra Raiders I Amerika. E pe ona whaia ina le tors puru le valu, e pe tai. O le whaia ina, e le na o le paua I leo se maila sa tu e taliu mai ma I la tau ma I le taulanga ui loai o le taulanga o le anga sala. O ika sa avea ma taula ingo o sipenga le Integrity Unit, a le NRL. E pe ona tua I ailo na whaoli mai le tu stala mai Engelani, John Davidson, I tu tonu o le potomo tu stala. O le whaalinga, o le solia, o ta iala o le amio tau pulea, ta whaamatuina le asonanafi, leo tau stanga ina ele sa le tupes, wafe tala, o le tolu ta alonga e whaamalolo ai, pa te siai mamana onga moa onga talwhengai, e ao o nei whaia. Tala nal nei aso, maua pele toi, tata uma, manuia le au auli. Fatalo fato lau tala ne le tau mo le so mele aso atai au. Wingo le tau mo le so, e maatele ina aua oa, e iai lai tima to ulu, mai onu mamafa mai timunga mo sina taimi I le aua uli. E angi mai savili mai matu mo le ne yaso, le vela famawina luas lima tikeri, ma le malu luas fitu tikeri. O le angoto ifo le lai le afiafiana ne I le toi luas lua minute I le tu lai valu. Mo le aso atai au e aua oa e nisi o taimi, e iai taimi o le tai au, ma le aua uli o le ava ai timunga, mai ono mamafa mai. E ani mai savili mai matu, fa solo ina malosi mai le tu saute sifo I le aua uli. Vevela famawina mo le aso atai au e luas lima tikeri, ma le malu luas lima tikeri. O le ausa I le lai le tai au atai au I le luas tasi minute te ai le tu lai fitu, ma o le angoto ifo I le toi luas tolo minute I le tu lai valu. Lau tala nau le tau mo le so mo le aso atai au. Ua na o le Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tau tuaina o e ilangu ngana, fitu aso le vai aso. Kature lang isa ilimay.
Supermali now le sunga ya Spawn Breezy le divango la Woliman DJ 651 la upele e bofia o le wa kinkinga mai o vai ali lo pati fala diko e pangwale ole ngasi o so e tete lo fa e foi le fia malo ama kalo ke solo ka abalela foi le fale insinia ale Sunset Motors ya e pangale e lo ye so fa timutim e ona tau to ona ia le siaki ma ngai ka varenga e kuku e talia ya ni si fo tanto fa talonga i le divaingo le awo ya ai o le naua fa funga le tru se o tonga na tanto talai pe ona au dantu le ele sunga ya se uli mo le fiola to mo se si fa o ponga i le awo ya antao pe tanto mo le lo fa malanga le o le tampa au sili lunga o le o ia le swinga mali o winga o le tampi o na mulima wina i le divaingo le awo i saule ma ulu pe e folo la kiki mai e ko masinga malulu ia ole ofu mai fana la to e ta taula ona e la e ina pe afa pe o da we la ngoda we ta malili ai mi se la val to ina male lo matua e le leile puipuia nai lo le tau tonga fitia ia e haluelo ke mi kingo fongo foi forma e haluelo waso ia mai le mfio na fa to no unisio au fofuanga wa live na fa ta tia pe a maua o i senga nga senga se mi se la val tu la tatu il va tau le tau malu e o le tau vai tu fo e ka ma voi le ko ru ma di me ai de so na ma fatele ya o shonga pongala a e ku i fa o lona wi ya e ke ia lo ma ku kas kale kas ya nga ke ia le wa e fa lo fuile ya pe wa ka wa pung ia ma manga le ya la fai mali ya mi se la nga ia tu ma tu e pikil fa na wa onga e se temi le o to mau ba ya ne ya ni anta tu fa malu e jan want to le ma oeng ya e le nganta malu pui ai o ele matua ya fa pe fo ile sanga le mo na anta tu malu ma fa na a fa ile ya ba le mele intimate ya ku se fa ya ku kai ka fo ile le o le makua e a vele o fuma fa mai ai vela vel ile la usa un malu ya o ma ali ngi ole i o ile a onga ya le mele le ya le fa longo le o meni o fa na ia i tātou mātu. Wa i le skamakiki. Langa wha ki mui wha fole le kimbele manolo. La lai sua i le ulu. Sua i mare o fua onga. Moko o koe mare se vai. O le korua i ngā o pia se vai ngi kua ka mua mua. E le ngaka ngā sure o fua onga. Ala ua pispisi e le vai vai. E o fui ngai whaiao. Ka kere ki o i fui ngai whaiao. Ia vai fiu le faia nga fa kui e fa kui ia o ka fa lili me faia o ka mai o ia le vai tamine sole e se fu ia la ko ia me ko kia o le faia kui ku na fongo la a fa mai o ile e o ke mai de amre e se fu ia ko nga ko mai fa piko e o le fio i matu pulanga i le dei vai tam ya ai fa tai o le wa fia lua so le riveso ta te le o fa longa foi po yengi si pe fe o tu la mai tu tonu meni yo a onga ya antonu o le tasio mata po o la wa lunga i le temi le dei o tau mafai a fana o lo fa pe le o na fo ona maua i le onga ta wala mai le i le fa so a le malo mai antanto tu pe a fo o le tongi antanto la fonga e o le tangata pito i silia lana poto manta mai lea wa foi el swinga. O le minista langolango lea o aonga. Le tai o le Pantia Act. Le sunga ya David Seymour. No o lava na sao no ia le li pa le mia o New Zealand. Christopher Luxon. A foi le fia ia matua. I mea ai po tau mawhai e ofo mai tonu aonga. Ia tapena la ia sangwisi mamait. Ale fa na we o mai la to la on ia wale eva ele ai mai tu ma fa nga wangi sila fa mon bot o ke le lo ye pe ye ni tami ti sa mo e fi le mena le mamait ia o me fu lo le mamait e kumu le masima e uluri pa ko pe we vai de ka fu de a o ba nga ye mo tan tu tanga tama tu ke le fa ko ke lo ka usamia ko le fangwa ko no o lo ke vai e ma na ye o le tofo le sangwisi ai fa le mamait
Ai o le me sang ka fa sa bo ile vai nga no fa tango tu ye mo fa no longo tu ye o le fina ngalo se tasi oli o le avela na fa tionga ya ila to lo fa ti o fa mai e ka wanga fa ye ma kua ya me ai fa na yo e sa o le tofi na ma tua ai a fa wa o mana fa tu la fo no ina e le pale me no du sila ma fa tino ina le tono wa o da la de me wo suye yo ai se sui foida sui sko inga me ai voile le ma fainga ai ele mi skale nga fa yo sui a wana wa ia tu le si anta i lungo telefon o le ai mo ingele ri mi skale ngora ngole ia David Seymour ile me ai le mo stasio au si o ke foi a sali e causa mi le ye panka i lo ai ku me ai mo tonu au tano fai e wa le tele e ia le aso na ua ai e stasio aunga. O iki kia kumu stasio la pisi meni o lunch ale whana. A whai e leo fia ai i tamaiti. O lona winga. E le anga le whainga. A wai le aska mai kiki whaavariwale e lalu le laringi. E alua ko le maanga i le mea ai ai le fia ai. Se i whaka ngā whu fia ai se ek fui ang ni mea whapeng. Ai e le i whai e le swinga whaule wei e le teipine ia tau ma whai a whanau le anga po lunches a tamaiti. Sa maanga ia mea, ioi, sa mawai le soifua malolo ino nei whana. Au le suinga whaule o sau, soli. E pe ia ngā le paru foile, le paru fufi le mole mele pepa ida, ngā avere kongole. Wai avantu lunches nei, o na avere i umukuka a onga. O na wha vela mai eile, i nape a whai o stau ma wha vela. Ia, e i tamaiti au whamai, ua mua inga, pe ama le lua vai asu sarue. Ia pole vai aso elen tene. O le fune sa wei le sifa amtalanga. Ua melt i ala mo le mea o le pepa ila. I to tonu o le mea ai. Hane ngā ai inga ka mai kia. Ka lo fai. Ioi. Ta lo fai nei whana. Ai o le lau ka whana ngonongo koe re kala. Ka ino i ia. Tiri fia fisia kalangi ke i wafu. O whapea. E awako mare wha maumau. Ai whai mai. Le whai teo ngā stasiori. E pe uma ngai e mea ngai kua ngai kau wha kusai e sere mea e ngalu e wha afua ai e sere mea le sa waitua whai mai o nisi o kon karate o lo o lantou ngausia e pe tāpena ina fo i tau mawha whanaune o laua mau e kampani mai atunu i whafu so le ka fiolai e ngongo whakori ka ngakai kongo ngiu silari ai awea kongo i whafori i ka ko kampangi e e feo lolo ia company o lena whaatutu i to tonu lava i o New Zealand. Lale wa amakang kapungi pung. Eoi, ona ua le ngā whatia le tupele avanto le malo, le wha ngai o ina, o tau mafutanga, mo whana wau. Ai, o le mea la eka kere fia. Whai a kuaifu. Se i whai vo le suinga, ai whai koe ngā suinga fo i lele, e mo i o le wha pa ui lanu le tau. A ia kau feo lono. Ia, a whaila o le keita le ngā wha o ngā ngi e whai e tau mawha. E makwale ai, ngā re ngā ule me, ia masaru pe walantala tel se fulu ni siu company. Le san tāpena ina tau mawha ia whana wau. La ua tāpuni puni. Ma le mau piri ua le kōngia. Ona o le pa ua le sele ni mau. Ala so usila fie. E maanga ia le mele o le ngofoko kampangi ngi usila. O le ngale le iei mea aia na ngā osi matampena mo whana wa o ngai awhiri kongkarake i le company mai whafu. Si ka ko whakarika. Po whereangi iei le matangi ia ko ai ngā mea whaapeng. Wai le mawhinga uma. Whaako a uma ngā ua iei se suinga. Ioi. A whaila e se ale mere karangoa mere ri mingi skane e se mere tupu. O lono winga. E iei alakin. E sa wa i rumarkam. A whai e moni le whawhantala le sau mai tua o le e se le mele sau i lumai whaavesi e kākou e se le mele mongo kui kuofu i le leanga i kongkanake mai whafu. Ka alo whae e ari. Ie kārosia ai o se tūlanga. A wai e se le tāu au tau mawhai i leo langa a o au ina o le whana. Ioi, e ese le tāua o le maua o le tau mawha. Ia mai le ngā whatia umai mātu, a e nofo ma fua
lau whaantatau ile se leni, ile teimile ring. Ma le 5 pe se fulu tau sanga talua. Ma kwa ke lea so leo longa ise. O e mantua le teimile ni tala, iwa sfulu ma le iwa pe kala, iwa van, le kau le rika le pensi. Ia pe kala vanu sfulu. Ai rongo ko ise pamping singi kongo ngi usila. E ke maua i lalo i lua tala. O le tonga tala na o soifo. O le alu ilunga o kau o whanawa. O le alu ilunga o mo meo kūkama. Me ai o le whamei e maua ni soifo maroroi. Ia a o ngere kau maruru. Soni. Ia rongo i ngamkoa ke lea ia le a whaina. O le a whapea leo na ia. Ia le soifo maroroi ngau kako. Ia e ui leo. Ia so ia o le a ere meo le a mawhai. Ai mawhai na wha alilo whina ngano. I le o ngā lau whāna. Ia, male upenga ta wha ilangi. Ale maltaka ar wenga wa onga. Ale nei ian tunu po le tātou tunu nei o New Zealand.
O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaongaire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale. Ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaongaire equity o lo fale motu e whaata wai se isi o fale. Le por kalame o le malu I fale. Ia fiafi o sururu vai aso taitasi se fulu e te aile whaa. Avia maua sosa, Omega Ka, Iana Lowi Moa, Omega Ka, Tabale Tamofie, Omega Ka, Fili Mailo ile Omega Ka. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive I Manukau, pole telefoni o iwa lua fitu lima walu tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega Ka. Malole Casey Omega Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Radio Samoa. Taslima e watolu amo.
mali o le tamauli rugby club. E ma le tamauli gospel music tu fansia le le to fa ya matamu o Pati Junior Salima. Ja, wala wala fonga le pa ia mal manu le tunu da un choice fu valu mi do ton talo le tula. E tonu ya ta fo le tonu sound in my telephone. Ja, tala ngana ngana per tania. Ono kwe vai koi. Ole fa talo fa mai lava ia le to fa ya vai mal malo yo pule pepe. Ma da tua fuala au ship ka mafo. Fa madan tu stowers ya. Ja, maar Uma, Ravina, maar ook die maar eigenlijk maar op die dag met de pony Australia. Dat want toen ja toen zou. Alleen fantasie mij. In Brisbane. Brisbane. Ja, alleen eenmaal is dit. Ja, lena ngapatie voor ilele ja unga. Osavili malo si ulefa o afiriti. Ja, maar ke ja wa fa malo awan tu talai e winga le tanto wa fale da. Ja, ona Isavilia na faina ia le tui sauti sai o le aia Brisbane i le sidi malavaya so talwai ia tau si ele ia faina tele ia ni sio o maunta malao na i tantu ainga wo me masani ina i Brisbane ia talo fa ina i Brisbane fa solo tuai lunga ina i fia North Queensland fa solo tuai Cairns Kolosi me kongo ngai Alice Springs, kauma ia Peter Stowers nai Adelaide. Ja, fa sampa i foi au ka foi ngai me le pongi. Koe ka milo koe ngai New South Wales. Ja, ka kia pea le la moi o i Canberra. Fa solo tuai lea. Ele ai Peter City ona mau o loa o Australia nai Perth. Ja, le mafuto me ele tidai ya le au ngā uputomuti. Ja, ma lo la vole on sa. Pa me u vole bes, ia tu mau mapipi i ma. Sa tani tau mawhai e li liu e se oi. Mai lau file mo. A whaina e mali fua mai lu taia. O le mana ia iau langona. E kau mawhai ia le fiti. Ia whai a se mea i se sea i lau whai unga le taia upo. Ia. Pa malawansi ha muli waa amateisi a pisala le wha tasi mele nei a wau. Ia, a le tawala mai se tasi o le whana. Ia, e tawala mai fo ilele. I le tina po le tamau tamaiti. Ia po se whaka uolo. Po se si ave ta vale te lua fe pasi ia i lungo le awa le ten. A whaie e a whainai o le tau po. O longa winga. Ia o le ngā. Kusanga wa sau a le ali o le lalo. Sau a kuri kako. Ia, aisea. Nang fwe le mga o e whaide mea kako ke vevesi. Ma le to afi mali e le tai hau. Ia whaifina so longa le leilo tai hau. O mai anga ngi rea woti. Whailau manolo. Ai kia ia wai e male mea fwe le kupu. Ia. O upu hana pese lau ke whai a koe. O upu hana pese. Whamai. Ia tū mau ma pipi i mau. Ia mo e le va foi pima. Ia foi fa mamuru o ni malis. Awangi o ka ko so ia lo pati falaniko. Ia o le man tu au sita ia mta fa. Ia ai fefe lava. Ia ilona pule. Ta lo fai. Ia wala ia nga. O le ko i mai ngi o nga e o ia i malawa sa lo konga nga ia. Junior Fuamua, se pule, am tele ma to mai le tanto pole kala. Tafia fa alomo isoleo. Safata a efia fata mo ala fo ane sau afa ai so I ala vale fetu I ala e anga foi fanga tama e masani le tupulanga fa amane ene au ale mino
te ule ta alo, malelo to maulalo, oli oli mali e, awale pisa o, patoa viviri, ole tua ina ua malo, tupuna tamali ia Samoa, le paima le mamalu ale afia, usi le mai moa malalele ia Samoa ua siva siva, le tau pau masiana ata, mate uma ua feila ila, oka wapa ia lota somana ia. E ua matole lale masina, ua ususo mai lunga o maunga, sulungi ai umalela uelele malesa miula, tamama teine ia pepe se masisiva, ai ulila na fioma, le tau poulela lele o Samoa, wa matala sile mai mua. E ua matole lale masina, ua ususo mai lunga o maunga, sulungi ai umalela uelele malesa miula, tamama teine ia pepe se masisiva, ai ulila na fioma, le tau poulela lele o Samoa, wa matala sile mai mua. Whaamane ni auane ni moi tele, ai te ule ta alo, malelo to maulalo, oli oli mali e, auane pisa o, katoa vivini, ole tua ina ua malo. Le masina, wala fetanta, wala vale ai o whanai ai rota, pete le pia po, o ata pia saurota. Tuna mau, sio mi ai tu maula, o e ko hori moa atoi o mako whaino
mai na wale san wale toi na ni e makua e pa e fa no ko voi le we ma fanga pe se polang ke na fa afui hey ho benino tia fa usa vali e su e sa uhan wale ai ma se sina o manu o le vao e ka fiolai e le ngantai le loloto a o le lololo o mafo fanga le tu specie ma le fantu pes e pe ona tu si ai ma tu fansia le tanto fantunga na ma le tele o tanto fantunga tu wai pe e no fo ma fo loloto ye ma o le singa me mali e se ala ngona ma fo na tu si ai le pese e le tangata yana le pese ia e se fo i le fa leonga ia ma le pakia paka e toi langi na ia isi ia le pese ale e ana le pese ia e fa taile nei vai tau o ma fai ai e i lanto we ana pese pe fa pena wa mai ona le stala le apron ia ona vai luaina tu iai se leni ia o ala tu me totino la le wingo nga kana li fonga mo o anga me koki ia langa foi o le potomala to mai o le tangata le na ia fatuina matusia o pole pese ia ona ia ma fonga ma na fatunga le e ala i ona ta o ana me totino po ia la tango i toi usuina mo toi langina mo toi teuina ia fa afkai kilera ai te tau lava no toi fa fo i mea kaisara ia kaisara ave fo i vi inga ma le fa utai ile e ana mea uma ia tatou te ai Tana vanto ia arona sila ma lanto o whinga luenga le ni vaengo la woli Tua James mai vel pone Australia ia ma no ia tole on sai o vilauko ma ngia i oro wai kuifaf voi le o le e paolo ma ulu le titi ia fa merga la ni sko inga o wingor kau ia mako e pi se fanga au pasivo ele malo skiri ia e kuku ia i fafo e ke sua ia ma e mai fo ia pe kuku ia mai fafo ia o lo wa ia tunai wingo le tap ele ni vango la woli a wa tau no wan tu ia mantua male manu a vata vale e piki mai fo ile fana wa onga ile tu wa yo onga ile de ia mo le to umia sting ia ona tu wa fo ile manga i mai ia fana ia ma fa filo nga mo fo ile o le skoinga fa filo ai fo ile malo e a mai lea onga e kusela ira kamiki ki kali mai pe ava pe olanga seki ya langa onga ngisu ar kama voi le nga lu fa ari ira kai le lo apo nga o mar kimiki onga ai fa ari ya ongo sai e fo tanto mantua pe ale kali mai Liu mai au folinga ia epito ame itua le masina se isulungi ai o ita lepe tua planeta po ferea o iai ina fai mai o sautala pena eta wane ai oi wasenga lue fati loa lofa ya oe hani ta ulo ufia fia pua oe wei maua malingi mai e ya ulangona e mole wila ya ufanonga mafaiti chili ule alofa oi wasenga lue fati lo alofa ya oe hani
In this update, more job cuts at the Department of Internal Affairs. DIA is proposing to disestablish 180 roles and create 116. It's expected to be the last restructure of this scale. Internal Affairs Secretary Paul James says he wants to improve efficiency and reduce costs. Israeli warplanes have unleashed extensive airstrikes on Gaza. The Hamas-run health ministry says it's killed at least 20 people. Israel says they're targeting Hamas, which has refused to extend the first stage of the truce. Hamas wanted to move straight to stage 2. BBC Gaza correspondent Rushdie Abu Alouf says it's taken Gazans by surprise during the holy month of Ramadan. There is a shortage of food and electricity and water and everything, but people were up to have the pre-dawn meal, the suhoor, and suddenly explosions were everywhere. The Trade Minister says the elusive dairy element of a free trade agreement with India hasn't been abandoned. Todd McClay is with Prime Minister Chris Luxon in New Delhi, where they reveal talks will restart. Dairy's been a sticking point in the past, with both countries producing a lot of milk. But McClay says dairy's not being relegated to the too hard basket. Well, no, it's not off the table. What we're intensifying discussions, not on detail, not negotiating, but on what the agreement should look like, what it should achieve, what's the sort of mutual benefit in both sides. 7 people with links to Destiny Church have appeared in court today on charges relating to disrupting Auckland Pride events. They will face assault charges and one an extra count of indecent assault. All but one were denied name suppression, but because of appeals, their names are still withheld. All have been bailed. They'll enter pleas next month. That's news. In sport, Ryan Fox is relieved his services weren't required on the 5th day of Golf's Players' Championship at TPC Sawgrass. The Kiwi finished tied for 20th, but watched as Rory McIlroy bettered American JJ Spaun after they came back overnight to complete a 3-hole playoff. Fox says the wind turned nasty and made for tricky golf. Glad we didn't have to go back out and play any holes this morning. We left Sawgrass this morning around 10:30 after the playoff, and it was brutally cold. It was blowing from a different direction and stronger than it had done all week. And, 17 was playing into the wind, 18 was playing into the wind. And the White Ferns have had to settle for a 1-1 series draw with Sri Lanka in the T20 Women's Cricket International because of rain. That's sport. Fatalo fato lau tala ne le tau mole so mole aso atai au. Wingo le tau mole so e maatele ina awa e iai nei timu to ulu mai o mamafa mai timu ngā mōsina taimi I le awa uli. E angi mai savili mai mātu mō le me yaso. E vela whamawina luasfo 5 tikeri ma le malu luasfo 7 tikeri. O le angoto ifo le lai le afiafia nane I le toi luasfo 2 minute I le tu lai valu. Mō le aso atai au e awa o e nisi o taimi e iai taimi o le tai au ma le awa uli o le awa ai timu ngā mai ono mafa mai. E angi mai savili mai mātu wha solo ina malosi mai le tu saute sifo I le au holi. Vevela whamawina mo le aso atai au e luasfo 5 tikeri ma le manu luasfo 5 tikeri. O le aso ai le lai le tai au atai au I le luasfo 10 minute te ai le tu lai fitu ma o le angoto ifo I le toi luasfo 3 minute I le tu lai valu. Lau tala nao le tau mo le so mo le aso atai au. Radio Samoa, kasilima I Vakolu Amo.
E fia le mona rental se whaalau ilo antula na whaapitoa mole masino Februari mamati. E luas fulpasene ua pa umaulalo ai le tongi pe antolu aso pe silia tu foile te whaongai nai so se ta'avale. Ma mawailo avado i le se i e awhe tala Samoa i le whai unga o le masina. E mawhai ora piki le ta'avale mai le malewa lele i whaleolo polo tanto ofisa au tu i ala fua. Pe mamuli atu foile whaletali malo o lo e wha mautu ai. Ai ngā whaapitoa. O lo iaia tanto insurance e te fili mai ai ina nei tupu se whaalawalawe ai o lo o iai le whaamama avenga. Ma tu olo iai le tanto account i New Zealand pe lafo sa fo i le moana e whao ngā i le Pacific Easy pe whao ngā fo i lau credit card e whaatino i le tongi no lo sa. Mori si whaamtalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau o tasi onono. Pe asi le tanto Facebook o le Moana Rentals po le upenga ta whailangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o lau paanga e taitoloina oe a o e malanga siasi i Samoa. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o umanaonga, i o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi ananga tā, e mawai moenga ngā o si tutona New Zealand, wha apea se tino fōa o le potumalo lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, 5 o valu se lau, lua, 5 O esi la fia e iwa tesi ma le tolu 5 miliona tala le se leni a le UTOS ua toi whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo whaafainga luenga ai lau se leni ina ia vave whaatau nuu se whaamoe tā ua a lau ainga whaape e ka le sia. Whao ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tala, ma le My Cash e ala i le Click X. Whaafso tai mai le ono valulima lua ono iwa whaiva, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le whaaputu ngā tupe teo whaafainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo whaafainga luenga e mātou lau se leni, ai sele e oe le manuia. Lawa sful tasi mi rutu tene le tulai tolu toe fa tala fa tula ri vango la woli ma tua ma fa na wi tu wa onga ma lo na to win tile fa ma lo si fa ma lo tu fo i ma tua ma ta uma o le danga ia tu piki me le fa na wa onga le tu wa yo onga le dia so fa timu ma toe ma si se tu mo ngona o le tele le ri vango la woli le tu wa yo onga tamaiti tu no fa le sui of wa onga fa so me ai sound well tanto programma officiali matali Lango malo si le fale ofu le Uncle Sprint UNKOZ PRINTZ Tamo ilungo le Facebook o lewa mai ona tu dantu ya ni si fo tanto fa ilungo mai yaso wa tu na yantu oishi ya le la vai tango foi mai ni sini o tanto fa linga le tu mai le official le Radio Samoa awa la vale long pu yeli o lo tu pa ia ya malo o tu mabalu le fo i vainga o le awoli o le tanto whaalinga muamua mai le Casa Beds and Casa Beds and Appliances. Whapatoni le Casa Beds and Appliances o lo whanga solo lo iele se tino for fabric, no for toluma no for single se lua mai leiva tala i le vaiaso o le moenga queen size mai le fitu tala i le vaiaso o lo iele iPhone 13 mai le se fulu lima tala i le vaiaso Smart TV lima idisi lona lau tele ile na o le se fulu lima tala ile vaiaso. A few on the loy le fa fitu fa Great South Road o Tahuhu ya po le tolo fitu with a Great North Road Henderson walau yele do mera vala fu le ovalu se lau lua lima fa valu ovalu se lau lua lima fa valu o mile lua mo o Tahuhu ya po le tasi mo Henderson vai lo yene fa fonga le Radio Samoa le fa sa longa e mawan tuai sa me alofo le da mai le Casa Beds and Appliances. Male tanto whaalinga muli o le tusi o le vau filifili ma le tusi o le songa. A wuri ngalo sa lo minga o le tusi o le songa whaatasi ma le lo minga o le vau filifili e mawai whaalupenga o Samoa i sifo tutuila ma manua o nisi o talatu o Samoa o la ngā upu o le matafa i o le matai i le whainga o whaalawalawe pe o whai poiponga ma liu o le o siusinga o ainga whesila whainga o paolo o si whaanoalo whaalangingo i ka le sia ma le tele o le ngangana o whaaloalonga na o le fitu se fulu tala le tau na o le ofisa o le Radio Samoa i le
tolu ono Hobble Avenue Manukau, e maua tuai sau kopi. Morisi whamtalanga wala mai le tātou ofisa i Jamie Whainga Luenga i le lua o na lua tasi lima i watolu. Lua o na lua tasi lima i watolu. Ia pe tanga iane i le shopradiosamoa.co.nz e whai mai ai ia saua oka. O ni sira o tātou whalinga lau tonu mai le rivaengo la woli i le tautua mala undanga nei i le radio Samoa tasi lima i watolu a 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Sfoto whamara wha miru tau tēne lein tulai tonu, whai mali ilo sahi lunga le tele i le bana vai o ngā luenga, e langan tui leo le piki na le whana wa onga i le tu wai o onga sauni mai to mai ti stemi ele o to e mau. O da awina tu fo i leo le tātou polokalame o Silva Tali, e pe o na masaria i lewa yaso ma lea fo i vai yaso, ia e whama wane lo fuspau. Le ring vahengo la woli tonu o tātou tā avale, e maruru. Tau nu le whale. Fancy so of my fun.
so man so never for your way tell it the swill of no love ya or your soma asoga say you live for the bow public penalty I might say shit up for no get him from ta yo limit to love I feel no pillow for my only person na bola no for ya sekele kalwe suma so kill sami yo ging af about ebungala get him kala kaba ile embungo Lili kai mga sori vau nga pupungo so by you fika mo pe yo out of far pero nga ko wa fa pe na wa ka mo lo ya fa kula ile mpuka ke lo ma ya ika se swal te wa sale ko go fior polonga but afge so kama fa lo la pero mai pe ti na sunga ilo me mo sabi o mauna mavao o te tawa sa
Sorry. Pa. Whakamani e nao tia pe Tayama DJ 6501 sa wia lau tine Samoa e rau afton nei lei tulai tolu tamaiti ma lo le wha man lo si a ongo le dei aso sa anu bai mo tātou porokala meo fisili mata Tasi miru tu te ni la fo le tolu fa talo fa tu ma tu le ngan tu le fa na wa onga le da wa tu wa onga le ya woli
O le aso lua le de yaso sfurvanu le di masido manti lua afe lua lima ma lo la vale ono sai e manu foi le fa malosi ia onga ole nei vai aso atomit e le o e malosi po le tau mo o le tali e po le tau tafe vo le isu o e mafatua fa afie le de yaso lono winga wala tala mai le fulu ia o le fa mango le sui o fua onga o fai sau mea ai pia whio na wai tonu le whane. A whio nei tonu le ta vale, o wha maulo fusi pa upele ai. Le leik polo kalame masani o fsili matali, mai le asonga fua o le aso fu waile, i le tautua le rei le radio Samoa, tasi lima i vatolu a mo, au dantu ona o le langoronga mai. A le tanto falelelo lo miei ti afuma, o fuma whanawhana o le Uncle's Prince, UNKOZ, PRINTZ, e te maua i lunga o le Facebook. UNKOZ, PRINTZ, e te mau iai, ea le tātou au nangana o lewa mai ora tu i rātu. Ia nisi o tātou whae longa, langolango ina lea le Uncle's Prince, e le dei fo i a vaiaso, i a marei vaiaso o tuare i atu. O le numero le telefoni e wala mi o tau le whanau le rei au, tolu fitu, tāsi lima i tolu ai anu mua e whanoi, e ma ki i lano le tau le tio po le TV, i a po le sipika fo i nente whanongolongo e. Ona e wala au me yeila i ele lelei. O le vea sona te nei, na wha wina i le tala wha solo pito, talu o na wha vaina, i ele aula kapia le moana Pasifika, o le taimi mua lea, ua maua i e se tamata alo, nisi koa se tolu, i se taalonga, talu o na wha vaina, i ele aula kapia, ale moana Pasifika. O le fesilida, o aile ngō le tamalea, na ia whaatuina le nale koki mua mole moana Pasifika. O aile ngō le tama Samoa, o vai lua waku mo le fsosoan, o aile ngō le tama Samoa, lena tolu ana sikoa, whaatuina ile le koti, ile ta longa male Hurricanes, lena whaia, ile veha son sik vans. Nei, alo so e mele tati, ona e wala umilia, o aile ngō le tama Samoa, na whaatuina le koki tolu sikoa so ile ta alonga ale moana Pasifika male Hurricanes. Tolu fitu tasi lima i tolu. Pa no yone e wala umile on tua ile ono gontono le tantu sei. E whaia ile aso whareile a saunde.
Tōna mati a Junior vai lua tō whane ne io tau si ana nei siwa man tātou pesi. Lus fu tolo minu tolo on tāle o ling tulai wha polokala me le whana ule dei vaengo la woli o la. So lua wha timu toi ma ulu toi ma se e malunga ole awala tele mani mutia. Tolu fitu tasi li me tolu leu wha tasi wale tātou ole ia tuputala. Talo tuputala. Ya. Oa mai oi. Oa mai oi. Sa e anu ia onga. Ioe. Wha tei wela. Ioe. Ia. Oa lan tome sa wela au. Ole mas. Ole. Patin. Ia. Ma le pi o hako ka longa sa wele pi. Ole. Jack. Ia. Mai pasipolo. Ele timu o tau au. Ha? Ele timu le au. Na timu. E ke le sura. Jack. O sa fai tono le ole Jim. Canopy. O yo le canopy. O ye le ya na mse singa su au. Le na umala lanchi le sa vele au nga tupta. Ioi. O le ala lanchi le sa fai. O ina fai la lanchi. O kama. O le ala la lanchi ma na ia le sa vele au. A apu. Ia. O fai. O le fai. Ia. Malmat. Male mot. Male samisi. Oi male sa. Malele. Na mua la se sia lanchi le au nga pili. Ioi. O le ala lanchi le na mui le au. Ole. Burrito. Ole a? Dorito. Te burrito. Burrito. Ah, sole. Wa uma foi la mal burrito. Sole. Ele ska ai ke le nga e fero ma o e di tup tan au. Ia, la ngai ke pisi e au ta longa mau me onga le ngai mo mi o to le fana. Ia le lavo le me ai la. Le lek fa tai on sai me lunga lena ta lofa. Talofa. Ia o a mai oi. Mami paftai lafa. O ai do ingo. Juni waina. Oi? Juni waina. Ia se kango si pela mai lo ingo fa mole. Julie. Oi, Julie. L-A-Y-N-E-R. Wakari e ana. My name is Julie Waina. Julie Waina. Ole nga? Julie Waina. Raina. R-A? R-A-Y. Yeah. N-E-R. N-E-R. Okay. So, Julie Raina. Oh. Yoi. Ah, so le ngai anda nga liju. Yoi. Wala to misa fila. Yoi. Ah, ia. Writing, ia. Writing. Ia, o ato mea nga sa tustusi lao. Numbers. Numbers. What number are you guys up to at school? 100. 100. Ah, very good, very good. How's your times table? Do you do any multiplication in school? 2. Sorry? 2. So 2 times. 2 times. Yeah, 2 times 1 equals what? 2. And 2 times 2 equals? 4. 4 divided by 2 is? 2. Very good. Good to have you on the program today, Julie Raina. Lenek, le tamasa mo le na ia whaatuina le koti. O ia le tangata mua lava, i le tala wha solopito. O le aula kapi, ale Moana Pasifika. Le na mia maua si koa e tolu. O le ua wha mawina le tala wha solopito. O le au. Ale Moana Pasifika, o le Fsilila. O ai le ngō le tama Samoa. Tolu si koa, i le ta'alonga e tasi. Ia ma o ia fo le tangata mua lawa. O le ua ia whaatuina le kotina.
i le kalapu ale Moana Pasifika. Tuputala? Tuputala. Ia, oai le ngor kama Samoa le wafa tuina le koki le Moana. Me ko paidan. Oi, sole. E te mata i la kapia ri. Tuputala. Ioi. Oai le aura kapile te fia la vaia. Moana. Moanda. Aia, le. Fa te le sa o le lau taliani tuputala. E inta mea unga wheni le fiafi. Oa ta mea unga nai umalofa. Maths. O le maths, ia. O le ala tu inga maths na lafa. Fa atele, fa upopo, vai, to ese. Fa atele. O le fa atele. O le ala numero na wo, i lau fa atele. O le fia? Kolu. Tolu ni tolu wa fia. Ari tuptala. Tolu fa tele yan, tolu wa fia. 3 times 3. Ia waiva. Ia lele. Fa tele le vra. Mai alo fantu mo e tuptala. Va vena mo na nei wilo. Ja. Ja, man wi le ye so. Ma ngi fa sa mo tuptala. Ja, lele. Oh, Julie Reyna. Julie? Oi le ngol tama sa mo. Michael Falani. Ko sa kasi? Michael Falani. Ia, e usoa Michael ma Miracle. Yo. Yoi. E usoa si awari nga lele. Inga me nga fengi le fief. Yoi. Wow, me nga na lafa. Popa. Olha? Fa popo, sole. Fa popo, ia lele. Lua fa popo ia lua ufia. Fa, ia lele. Fa te le vala o mai Julie, o le untu ulua ingoa mai fo. Mal tanto ona ia tuptala se ile fa ile sfreile welo. Oftai. Ia, alofu te le hantu mo e. Oi na so ni fo ia. Luti na po. Oi? O lauti na ia umalonga e le so ni ma me finga o kuka welo. Oftai afa. Ia, alo fa hantu mo ia le ni vielanga. Fa hantu wina ele tamasa mo o miracle fa ilang. Ia le koti i tamu finga le Moana Pasifika taimi mua. Ia ua mawai ni si ko se tolu a stamata alo i tonu al kalampu ale Moana Pasifika. O le alo samo. Makaukia. Lele, o le wantoi furu wha mara awha midute o na tale o le tulai wha. Tala wha o na undantu leo tātu tala e pe o na sauni mai ele vaenga o telefon e le ngana perita nia antoi foi ma tala I ta alonga. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. A recent survey was given to thousands of people. 91% said they regularly tell lies. 50% call into their jobs saying they're sick when they're not. In fact, over half of all stealing from stores and businesses is done by their own employees. One survey question was this: what are you willing to do for $10 million? 25% of the people said they would leave their mate and children. And 7% said they would murder a stranger for $10 million. So in a crowd of 1,000 people, there are 70 people who would kill you for $10 million. Think about it. I asked myself, how much like those average people am I? Have I lied to family or friends, or stolen from my workplace? Have I cheated in school or on my taxes, broken any of my promises? If I was guaranteed I could get away with anything I wanted, what would I do? A famous writer said, honesty is like art. You have to draw the line somewhere. Problem is, who draws the line? Me by myself? Or does the line change with each situation I'm in? Unfortunately, lying, cheating, even stealing come rather naturally to us. We do what it takes to survive and succeed because we think it's the only way to get ahead. That's how confused we've become. Honesty is the best policy, but there are few policy holders. We think it's just a small white lie or cheap thing that we stole.
But soon, being dishonest just becomes our way of doing things. Yet no matter how much money and status we gain, we actually end up the biggest loser. That's why total honesty in little things is a really big thing. Don't forget, sooner or later, we will all pay for our dishonesty in life. It's impossible to escape, except for one way. The only way to get free from the painful penalty of your wrongs is to simply and sincerely ask Jesus to forgive you for your dishonest heart and lifestyle. Then he can help you start changing to become the successful person of honesty and character he created you to be. Just think a minute. Semana onga osio watali tinga lo baleta umata malalela ba olefa asa otele ma fa asawa ona ole moni olo ualofa ina iale ola fa lo la fa na we aso Tati alela umaua olanga lulu e malefa ufautua e fana ia fa auta tamamai ia lofa malefa atua. Se whakamali na o tui tai e pahina wele whanau mamantua tōlunga tui le polkalamina o le think a minute. I lari fwoi taimi o le fiafi le polkalame o Silimatali mo le whanau langolo winti malosi e le Uncle Sprints. Tuli tau maila woli antau li tomaiti taimi masani lo na winga afa o le tolu o le antoi wha winai le tato polkalamina o Silimatali. Ia wale whailonga fo o saunia e le Uncle Sprints e whaia le tato sei I le aso whareile a saunei. Alofa tele antu mou tole whanau wa a iau mea o ngai whai wawina e moe wawina I toeala. I le aso antai au
tātou toi whiloa i e fo i le alo fo le tua wha tai mātua, manu ia le fiafi tamaiti, soifua. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Alewa se antula tātou taimi toi fitu la whamiruto nā tā leo lei tulai whai Samoa wa tolu ngā tui nā mase tautua mo oi le ria solua o le asinga ngana ua le tauta mali i lau ma whaafunga anga e ponto ale tautai e le taimi e sasi e ilana ai. Te antu le tualo o tau soifua ia malabantu nei ola whaatau wa i le asfua tai au tātou toi whilo i fo i le ilunga o peang mga lunga lua ea. O ringa lo tala i vai whanua mai Australia mai ia Miriama la topo mari le July 5 le fiwhidei suia leo na foa le fionga ia le antaua savea ma le polokalame wa whaingoina o le ngā ngai fo whaiva e te mawai a tātou tala mai le tūlanga pi o re ai le ngāsa ngase a malo o lo tātou taro i sa momarisi fo whaataluranga ma tupu matamali o le taro mai le tō o na ring o whunga mua po se manu maru ia le fiafi vai kako fuala au soifua. Tolo tolo imatautu male penisula mai molino le taitu pito ia pia si o utaulanga manaya efe pula mai le sau o ata uma o fetu o le lani e sulungi ia umasia uhani a o masa vali vali le masina se i esu sulu ia Samoa no uatulu se i fai mafia matama olo sisi vai ma pepese matata la tunele a oma ema ne ilano ole ni na o masia ukele tafe mali o vai singano ono ai tine matama yunga lona awala lau papa le masina se i esu solo ia Samoa no uatulu se i vai mafia fianga matama olo sisi vai ma pepese matata la tunele a oma ema ne ilano ole ni na
apea